Men come in my house, baby, baby. I'm in my quabba, a year of Bretchum day, ya the free insura 104.5 at the brow debia. I remember be a waterman can be a church yaw, meaning set wo a year, and maybe be a editor not quamu, ya bassay near Baba Somo Sompa. Yasumi enyankopono yasoma my Ghana na fei yedinim die se fata atwa pete babia enunti sabre kejetia Dubai inshaba ne wisdom adaroma wonum de atum den enti wotemenka wodwai mu na me chiachia na makacha se de woye bia yire ho na ye kakan ebefa yatwa pete babia Facebook insha 104.5 YouTube no insha TV Sanso na Adum TV there as usual. When him say ye wo aza oye ye demu den wo ho. Kama. Ye demu live e wo TikTok is ye de toamo e wo ba bia nti TikTok no obo Isra 104.5 ubenya ye e wo ho sanso and na obo official Ohemaa B ni BE and so dem live e wo TikTok ho no bra na che baby a obefa bia che ma wo bi nsanka bi maka cho se obra ene de wankasa wabo mid week ene ekwada enti kwada bia wo sie t-shirt ise ya na che se obra no egu animu kama na eche no so ya mo ate ase se wo ka obra ho asem ne de ena eno ne de wankasa wabo ohene peja mu na mefa t-shirt nye illustration kakra kama na maninda he ya na china na mepese me hweti gina block me nti echire no na ya chiro wo ho no mo no ene de wabo dada ho kakra na se ogina ho tell ko no just that you see run about it dada ho kakra yeah and the what okay enti lady na ka say the man de na to no illustration no na o de hwe niema no nyina o say fabe ni ade de nipa yeah enti dada ho kakra yes yeah anya de jack ade no we say anwensen man say go hu ade wo de obika okay enti eya obra t-shirt no eno no bosumi August mu wo ye obra fan nko ade t-shirt no ubenya bi mecha mako 100 ewo obrajumedie so de ane se obetie what they say eti utie ne adechi ane ama the question of the day na ya bisa de enura wutie de kwesi ane ade nyina mane nya o say ye betimi ase da fa question bi wo the latter part ne de awo mu hwe nso wa hwe ho na yo kakwa enti achede no dots but t-shirt ne de yes spread it across obia ese wonya bi hye na o repe obra na se obra to the whole year se hwan phone no ese mo no mo phone so no mayen obia phone ensi so aye ma me ma ofutu kakra me de ma onyina ne say definitely God will intentionally shrink your circle before multiplication. Serade pese odewo kodrum pempenso bi opese opagyaw opese o ma wo so a eye sa na tie oyi nipa ni nyina firi wo ho no o ma na ka wo nko a o ma wo de wani tu wo mo so wo fafo enamfo adofo a wo mo fe wo mo sere kire wo enso no o mo daada wo nyina opam mo nyina no a kire se 2 million no nko a ne de ya enti ya bisa wo mo manya bia sikafo no obi se be kwada prison Nelson Mandela sa eno ye I titiri no pi obofam ansana wo sori nti to me dia nipa bi no mu firi wakwan mu a erade no apɛ ha ho bebre adwuma bi firi wo nsa erade na apɛ akwantu no bi won wanya kwan nkwa a ba bia wo nsira wo ne ho na erade de wotena nti fa bibia normal na me erade kwan na erade nyoye Joseph oyensa onuanu mankasa ene yi ne maaye Sir David sa onuanu mu no ntenam nti wo you are not the first person. Inti God is intentionally washada no woman to kwesi sabeya ubehunu baby ode ukon won se tumi nyina eye rade de anti sometimes God intentionally shrink your circle na fe wa pejaw na wa double wa makuru wa yema ebuso ema bibia ha wo wiase mu the French Messiah French monsieur le pasteur le prophétesse le français le nasa okay encore Madame. Yeah. Nana. Yeah. Naima. Aja. Obi se me kasa ede mi bo odi
obi baako de okan o say 85 baako so say 122 me akwa me dan na do me tin Nhyira hemanim Nhyira tie me what you ha oh asem me pe wa asem oh na me bodi na che say mani anche sa Ohemaa pa kompe piao ya me Nhyira ameno ena be ka frafra he urade yankoi ayana ka prenya nya botra nsa ade no kwa ne boko ayare kapia wasa mo kan ye no ya se duru ba bia ya Nyankopon yi nipa bi firi wa ko ya na mo anante na oyi wo mo because of conditionally ya said ye be yawo obi so no kan ya enye nipa wo nante dada ya nti wa ba ne bra so no ko ma ne ha ya ayare kapia ya kasa ana usro ayare kapia ya yandaraba yiri to taya yeah ayara pa obi kasa na meka fabra na meka say are me se cheche mana e kire se on se wase ma kan Abraham ne so Abraham ne wo fa se lot yeah Abraham to ne wo fa se so ne benante but rather so say debi di opa bi amane fa nko ne ko kwan o se ne wo fa se yam ko rather se wo na mafra o ana na wo di obi ye den wa hwa from since Abraham sase ne lot tutu anamon Nyankopon ne Abraham ankasa da nso na Abraham wo hoi not a single day nyame ne nkasa yeah but the lot ono ne pe e de ne be kan ne ho nyame ne nankasa da until say Nyankopon tena se di no se me pesa me di Abraham ye bibi but lot kan ho ammoa emfa Abraham so akoma da lot wo mo so mienu kreke ba na Nyankopon mu di kreke di Nyankopon se me ye den na me di Abraham ye adwuma age se me weke fa omunwan funanifo no so na me man tokwasi wo muntem e ba sa me de sa beto muntem na ade tokwa bi ba ye o ti Nyankopon sha ase funanifo na sha ase kun e to mu kun ya we se maboa wi unwira ana be pie Abraham anim okay ana Abraham be kan se me wa va ase no enwu hia se me no be kun nti hwepo ya na for the open no Bible say Abraham see but necessary so take a decision yeah some energy was asem na Nhyira in fact God bless you amen. God bless your butcher God bless your dear God bless you everything because you have a sensible Toshiba mind Toshiba your Samsung mind and Toshiba mind okay I would say, dear, me done say. Now why is Samsung mom Toshiba dear? Say you work killing you. Because Samsung was so Toshiba. Ghana for Samsung any effective ayo ko fa sam measure. Now my dear me fa wasem ni mu wasem ni nyina. Ati mama ni age nyina na say. Abraham ne lot empty that day no. Bible say Abraham 2 steps 10 pe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yankopon say gina ho. And then I'm no bekasa. Sir, Otman so diet train no dey so. E to da bi na nipa bi se wono nkwa amane nko. Nipa bi se won kasa hu biem a hu no no. Na nyame Nyankopon de wo ye adwuma. Eye da awurade be ma wadi aduane adi. Enti so so no no fidi no so om fidi biem amane nko na wono okwa Nyankopon nko yi. Obi abedidi o se dey. Ansa na diachi. Okay, obi abedidi ansa na diachi. Na obi abedidi ansa na diachi. Obi abedidi ansana adiachi obi amuana ansana adiachi sanyu ye se me hwe na me fa asem timi me ma shatawale e feature sanyu ye be ye ho adwuma but ye ba no ne aba nkoma wo ha what you say Hega owusu okay ma memfa we any kind na ye content we aye se kata no say ba kwira what area na? Mommy, what did you say? Achupi na mo spelling what everything. Achu. Yo, area wo na nam den e do buy. Me de mas kakbeto. Ya ma wona so kakrampa che na say the heat no wa han. Menenu haye me ya. Afam kafra. De mas kakbeto ble ye nim na. Brad ye ya. Yo de me badam. Ai. Ye nyina na ye wa ha. Na me kwa sole wo Pentecost. Okay. Enti me kwa sole mu ana. Pentecost kwa ni ye dey. Ai Pentecost praise him. Praise him what just say?
Monchi aye say. Mama nko Pentecost. Mirefika. Hallelujah. Hallelujah. Praise him. Hallelujah. Hey. Asol mi betina mi ko bi. Abigail. Why ache? Abigail. Uni ma Abigail. Abigail no wa just say. Mama. Oba wonu fu. Hey, what's your man? That waka ni here. What's Abigail? Yes, okay. Oh, you say Abigail. Tinam say what you say Abigail. Debbie. Me papa elder Dr. Kosimre Kunti. Obi the Pentecost was sent by say me hwe hu say we are sorry bam say Pentecost dey. Me sre wo. Asori ne hote. Achopi. To aso enti na ko Pentecost na dey. You ko Pentecost na. Bibe ya riye kakra tina efie. Ntina me nye dwuma. Na madam fu bi su ko Pentecost. Na o say me ne no da fu bi me wo ho. Na obeka hye me say atwupi asole bi wa ha. Na eya ye nko. Me si o. Me no miniska me de be kwa asole. Os me si wan e be ka hye asole bi ne wa ha ye nko. So sister bi ne ba me nche be ka hye me say asole bi wa ha nti nko. So kan na madwin ba so na oh so funu kra ni na betina ha minim no enti adamenya ho metina fi adesa be no maja Pentecost ko na mo da so ko Pentecost na mo jai dia na ma mo ja Pentecost asori ne ko me mami yale am tu kwan me ba ye no me antimi anko biom adentia na mami yare. Okay. Me buy me ntimi anko biom. Me buy metu no ofi ona. Ono ka bibi sa kire me. Ti eye enti da kro yo na me si o. Asoli no kra makọ hoda. Enti me no minya ho nsanko ho. Na nka me pese ye ko gidi. Me mom de me pese ye ko gidi na me ko hwehwe me nsam na se me kompai body bi ade. Me ntimi nko me kra me ata enti ada ta for compare bo me hu bi da sa ta compare bo adentia me hu bi da okwa be ta wo mo ana se me hu bi da ani ata for mu chirim pai bo enne ne ka kire mu o se chirim pai na me see you nti o kan no na me say enne adamenya ho na e compare bo no nti egusu e compare bo na ya ba na me si o se si ade ese me ye adwuma na me start kwa asole na asole so pese me ko Sunday we akoye mpai bo na ya ye kono blada nti pese ye kono Sunday na ye kwa asole senka Pentecost na e be sa kwa on kana yenye ya adwuye se we so na e be ban so a e akọ ena o ye se wankasa ti me wo wa na me si o ani me eche enti me si se me no makọ bebi e ko mpai bo na ye ba Pentecost no de minya nko bi asori ho no wagina ho ache to ankomo no so enti mo dey eno ka kire me say wonu de ni kunu nya sori bi wa ha enti wonu na obekọ ti mi gusu ami kwa sori na de mi hu ya se sofu no ma ba kwa sori wo ma usem penifo ho ta ku mi wo wa no ade no touch na ade no hu ade no de wo se o na dey as touch bibi say touch phone touch na de no hu agumeni so phone ne so phone na ye wi so ye program ye kire me je phone na ye kire me na me re ekura ni say ti ade no kura ni say no say me ye sa de na obekwa kwotena kura se ana enti ma dwen amma ntem say ye me na wo ka na ohu ade no ohu ne say me pese hwe o ye hu no say efa phone mu nti ena ebegu wo so ebegu me mu maso. In fact, unim say re yanto ye boni enti obey na me de me kokasi se Mr. Collins ne me benya asem me mpasa me kamba me kai wono a wo hu se eyesa emma nam haw ne amane bebre mu me wie ka ba yentie no na yetie kodu ba bia obati ase eti ohu ya ne begu mo maso na etesei ebe gumen mas na se meni so ye me krakrakrakrakra na adeko no hu na ye dey powder na ye dey ade na hu ti se ja ne wo eja ne owo owo ene hu fifu ni mu ne hu fifu ni mu Jesus Christ
Jesus. Hey sano me tie ho obi anka sentime ye bokoboko fi ade chie no na owu agusu no obi ani ho me gidi so nipa ba ku bi ohu de o mimi hu me di mani hu ya wo ye sa de na meka so hu no o ye me nua ba ku ku no ono so kompa bo ni bi ti se nu me no ono so wo okay nti woni sofo no ne woni aba ku ne kunu no nko ana na mo ho na mo dem ana na mo so de so wo ye sa no no na mani ba ko ehu no se wo hu de sofo ne ye o ye amenyi nto na eja ne wo ne bi amfa so enu na men chata anu de me twa so me sister no de me mam ni nam kakra ye ko hospital bibidu na ye afide mako de mi bra wa de mi hu se da ku bi so de ade na bebo mi tiko anaju mi da ho ade no kra ni se ase mi nam be anu so de ode ba na dwene wo phone so de bi kra no sei ye den ne kra no kakra kra no me pri wo de mo se mi mani fa mo mi ti ode owo ni boati owo wu ana wote ase o sei owo no wu ana wote ase ekura no ade no enkinya ne homa mi hu se ade no ha wu ana wote ase sofo no wona na ye bibida dabi o se wo pepen dabi o miemi an kura da waso mi nsape aso nsa keke no ka se so nsa ka se wan ka hye enso bi waso dem o timi ka se wo na nyame afrew o se wo na nyame afrew enso won pointing ka se wo won ka se won wo ka go fra me mu keke enti anaju no ode owo ne ba dem o na ere ode owo ne ba ode bebo miti no ade chi ode owo ne bo uti bo ne po ana mitiko asa mi hu nipa so ode ade ne bo wo de sa ade na awurade ba wo ye no sa start now jo ode ade na bo mitiko nti ye no na me sole ye na me si enu mi nka mi beda nka me ba be bo mpa yo na me ntimi am mpa ye no me hu so obi de wo wa be bo mitiko owo pa wo kala ben ekuta no ade ne kuta se wo de be bo de ohun black ni bi ana yellow na nkatia wo ye cobra nipa bi cobra na wo ye den asa ye tuntum ni bi kala ha ni e woni ni ana yo ni na tuntum no black cobra so black cobra no dia dia enti na tabona mpagya ni tikura cobra no de ni pansem boko sa no enti ikasa no ade chie na me ni me bra enya kasaka kakra na me die bufu efa meduane sika besin kosofo no se me hunton because odi kan ya kasaka odi kan ye me bidan nti me besin die odi kan ye na ohu free phone ne so no na second one mienu na odi bebo mitiko dem nti odi bo wo feel say afide me pri wo me nemu sa me soli na asade ne bo wo me tiya wo me tiri o woni bo watiko ade ne bo me tiya otale ho otale ho ente na o wono otale ho sesei ode abo me tiko ade ne tale ho ade ne mpie nti me de me ba ya na me ka kire fisi ye t-shirt ye ko design die ente na me bi ya design program so rade na so say ya je me say na me yende so fu no peso pu no tu no de ade aboniti no woni boneti ko sa na ode nam say debi mi koye miti eno mu hu hairdresser do hairdresser won na o mu ka che hairdresser ni ka kire o ka che me se medu was good na me say let go na good there good there me ko fe bi wo hin na me blessing hairdresser ne kasa me bedru won na o kasa afide o twimi ti nyina na eba na good ne ba si good onya onu oyi fu ti ne ma oyi ma hu there bi wonya wo twe afi me ade na tenya ba ma ha o ene wo twe na o de abebo mitiko wo twe ade ni se na o de abebo mitiko salon no wa hefa o mu yi gold free bedroom na me nko ho ko me dia ndu etu se ta me side ha ewu ho bebre na me mo mu yi because me bre ade mama ene o mu yi gold no yi ana o de akere wa na me ho na me nti ase me so me person business sister ade na wo twe dia bo mitiko ye be ni me nam na me mu yo ene o se say afide manu esi mintimi kasa
so ntimi ka so ye nan so what de na no de abebo wo wi na me sole bra na on twem wo ti kona mere Debio asina bra na onyi utiri go do no bi na ye was ye ho kire ye wa ha o mama me de wo be kwa mama nti bi da so wo uti nim sisi a no asa mai sisi a de ye nti denti na wo ba ha ye nti me ba se ma ba sa sisi a me busu ani bi na ama me dan ya meti ewe ewo donas okay na odi die kura edi nti denti pa na wo ba ha ma boka bebre me nua ma nyina ye basa wo be si dan e ma me na me ne me ma nkoti hwan ya sofu no anya sofu no wadi wafa aya na yeka wode bra adum tv wo fa tv to na be hwe wo hwe oba wode hwe ne kon ne nanim tadwa hwe ne nipadua hwe ne skin color ena wo basra obenya chocolate say raw chocolate say no na bra wa bra wa skin care for nsa no owo no kwa uko pentecost kama montra fa ku montra fa ku mesremu na yakopɔ wo ba bia uko pentecost kama ye di praise ye di nkyerɛkyerɛ wo se da mempa no mepa ba bia be fa phone na ya who god na visu agumeso ani sa chinchin ani na mane ya ye di kan di wo woni ja abo moma so antre fufu antre sofonefo wasa di black cobra abebo na ti ko ma dani gold ta ho ma hairdresser for na ti ba na ti ko obi say easy we dey nantem pai boss sajuada ebenada ukuada wo ba bia obeko obi dia wade keka wo pe awo nti wabodam ama wafa ho agini enam sa trafa ko wai ese sofo no mra me ha dan adan tina be sofo no be ha dan ma nya dan po e fie wo be si dan ma me ni ma wo be si dan because my blessed sister ma ko tina donaso wo na me wo no sofo no dey say sofo no Ebenezer free na sorry way wa his states are you serious na sorry wa his states me ba mema producer ene wako ahu mimi momu de mi hu owo bia mi hu no say eye niam mienu either you are this wa worry ama wale ukunu we ukunu wo da so nenete edan na wa ama me ba ukunu da so ba ho onim ne wo komu onim enti ene ukunu be kasa yene ubusu yene ba ko be kasa na fa yakọ sofo kro no ni ahwa de property ya asie se bibia ni odi ya then I can tell you say be a depression and answer fail na who develop a mental health like who nya mental negativity mental agony enwaka mental suppression mama wona me ya adwene o kana minti me kire say o be frɛ me kunu me frɛ ukunu na fe ya hwɛ sofo no what you say na ma bisa sofo kro na de kro a wo kan ho asɛm no sɛ te sa e ko be fa so be hwɛ wo no won hwɛ wo sɛ nti sa nso a ye de wo be kwa yaresa bia na ko hwɛ wadwene ma hwɛ what you say adwendwen manipa over exaggerate ye dwene ko bebre enti tobo na ye nyenhwehwɛ mu kakra wate wakɔ hospital me ama waduru a wono ma na wo de duro so don't know wonom me jano mi sister wonom mi sister wa ne de man okay ama ya bro nti bi de me kakra me wona me de maka akere mu no wo hwɛ na me si Nyankopɔn soma ho wo hwɛ niponi mo bia dwene onfa Yesu ka kyerɛ bo se yɛmfa nipa duane mankra mama wo enti wo tibia ne adwene wo wutirima de pe ba na Awurade nim wo tibia ne adwene wo wutirima de pe sika no wonim wo se wono na hwɛ akoma mu hwɛ echime wo nipa kasa mu mpo enti you say you are deceiving people na Awurade anko mama ya mede and so deep down within you nim say evil things are won say kwakura mu ni adwemfi kwase asem no na oguso ebe den say wo say be kenhira ani obekọ ba bia bi eti media me see Christianity and Nyankopon so me starts with you
dwen pa fa kuma pani adwen fita nante dia aka no Awurade Nyankopɔn de bama mo na munya asam gu so da bebremu edu fiada na jo pa evangelist Monday pa boni efe ne bubura stylish bra be ma me second ne enko Tuesday ya dane bo ana Wednesday ya by 4 Thursday ya fene sebre sesanfo Friday ya mega Friday Saturday ya sebre sesanfo eno ye one on one yes eno no ya wasika for line ani wa nya for ade anko na nipa gie no wiase ana so mo ba wi sebre me no so okwa akwa hwe ni sebre ade na wo sebre no hwe wo ma obenya so hu se bibi ha no na bibi ha na ko oh that be o na sorry democrat no Nyankopɔn asɛm no kwa even the word of God people don't love it they are just betie and a book of wonders miracle dey the wom okwa hwe ni sebre na ma sebre no to da bi ana wo ase report na so wonti wan kwa hwe mu a ye be so ja wa pampa nti no amodi o watale na pampa mu eta na tiko yin na pampa mu otimase so one of gold owo no yan of gold otimase se akoba se bibia ana shebre ana mu se bibi na ha me ana se me ko ha na hima adeso akase pa to pa egu na chi hwe na basa adeso akase ade asem kura ni me de wa show wanya aye lamprosis diseases ohene odabi ja science mu no ye fa bi lamprosis diseases yes affect wa adwene na fe owo tata me say na o ma ya ma for girls ni for boys nyina afọ na hu say eno na mo penti o ma ye bi sure Fami fawa ni echi na de dia fawa ha mu ho enom ne ade wutu mu nwi no yibra ne afanye sikadum adai ye wade bi wo ho ye de ma wa wo de hye wa ya ase a obenya boga wale taw ani omo bre wo de hye ho so obi apia so enkoje sosofo no okay this one pia tu jo me de me comment to so mienu so ya ka cho se obrajumadie so yesua de nti de watie yi fire de sua na se still a obekoso a Koswa ne kosu afifa Andrew so feija wasi woni Doris Garba ewon senkaye Doris Garba ye hwan afifa Andrew se hwan watena se e ma na kwa aba hene tuche no mra de oya be ani watcha rasta fansa feme na nye ye kakra watcha rasta na wa bani na den ya wo say ya na trinity net say why na wa afrokom wa ha mo fama me no nunum sese e mo mra me afrokom wo su nunum anye de bi me nunum adentia wo ye Samson de na dey o guy level new level alko ase mi jale afrokom bi na na ye baba bi wo fama area ya kokoko yi na mitwa why yo area wo na nam de na do bai pacho mama de bai wa wo mama wo ade wa ye de mama matena nkofo nchenza fe no me nje mama ni minya 5 years no de me koma ni krom ni bi wa affordable na ni krom ni na na ehwe ma affordable me yare ye na de me ko take hospital na me yare ni ma e pa o ja me ho no na me papa ye bi a oni na wo ba kwa ka me ho be fa me fi ho no me ho to be fa me na me ba ija na mo sa be fa me sa de me ko ma me krom ni no o CCC ho no me omo de me ko me live life for us a fe na ma be hu se ma me ni enti efi say wonya 5 years e ban wonim se wo ma me ne Doris Garba mini me hu ni da ba me ne ntina a fe na me ne ntina se ma me ni 4 years me na tena 4 years afi ya na woni na tena edi enti na wotete nkrofo nchen wo se wo kotena ni krom ni bi ho affordable e na yesade o yare e de ba tech hospital woni so odwane jaw ndo odwane jaw me adenti ya inni se na be usuni ntino odwane ya na se I mean adwane woni trim that time enti watena nkrofo dodo sen nchen matena ni pa be 4 nchen uko school school de my team I don't went to be school je ma me no on hweme me ka so on hweme na o papa we se nye ba kofo na ewo ajo papa o by high fever han kakra o papa o high fever
Then I won't say papa or high fever. Papa no tama me woni chen no hwe me na ni wo me ho pa. Ba sisi anu me hu na enti se face ni bi. Ase onye adwuma ohu bi kra na omo so stress nkofo sika nso na nyesa na otie. Na nyesa na otie. O papa dey say e friend na Isaac. Ote he? Oh ija. Ija he ya. Te ija he ya nkomo na egbo yi. Pacho. Krache, fansa to akoma so. Kase me every founders. Me every founders. Me shabose. Me shabose. Ensema me kan nyina. Ensema me kan nyina. Eye nokre. Eye nokre. Say me kan wie. Say me kan wie. Na ohema okorhwem. Na ohema okorhwem. Na bi nya nokra. Na bi nya nokra. Fame. Fame. Akwato nkura cells. Fame kwato nkura cells. Say ye din komo ni nyina awie. Krache. Na me bomodin a ye hwehwemu. Na de wo kan ye ba kokura nya nokra mia na me do beko. Pacho mate. To ankomo no so. Fena ma be hu se ma me ni ete proper ma obi dan o si na na ete wo. Dan na ete no otimi de be ma be brade mu ni ye bibi o dan ni. E wo bra wo ho. Abra me wo ho ma da anajo. Bra bi kra de obetina ho no ni ene da o tem bia no ni ma me bibi. E wo dan a akura keto na me so me kan bi ai na e wo dan. Na say ni single room na ka person kom ko ne he. Afifa. Ade na ba ni break you. Papa no ni on ase oni ni babia bai. Otimi di ni wura ho no oni ni ye bibi. Na wo hwe. Ase ma dan no. Dia na wada dia we den te. So wada. Metimi pe omo so ase ano enumre na ya ade be san ya dan metimi pe omo so. Eye edan ba ko pe na maya mutim. Abata ense mutie o. De bia ka se niam amoye bia mo ma no omo hwe. Dio. Ntu be pie so sa wo ka de. On ka hwe de obe kan se me ntwe no abontin. E bia me wofu na e bia me ko. Sa wo kwa wo bufu akwen. Bo ha me kwa ko pe bia tena. Anajo no abeda. Eti se say den na wo pese ye nyamu a ti abai. Sisi anu on fi me kra on as on kai kra so baby me a odi kan wo me first na as on kai me kra bi. When you feel say? Fi na me nya 19 years. Na se say den na wo ye school no wo jai breben. Me jai na me ko form 2 na me jai. Na wo ko form 2 na wo jai. Sa bre na no wan na TNT. Na me no no an te ba no ko da be man chan no agi 20 me nim say na scout de man no dia no di 20 cedi abele me say me fan ko school. Sani no we ade 20 day. Mama sa time so me books ni na me ana na me to na man bi wo ho no ye farm. Na bi wa kututu money ono na. Bi ho ma iska. And na sa time di feed me school sem ni books. No to books on ye. O ma me dey adwuma na we. Pacho ye cleaning. Cleaning no we. Mama sa che no chen ko fo so iska. A sa ye no se ho to no ba wo nhwe me. Ko be CCS ni. Obi ma me nche na me go CCS. Eti den na pese no ma me nka 19 day. So I think you could have come earlier. My bro, that time I won it back to Accra. Me and me cover this cable no. Oni obi wo ye no. Wona na wo cover sa this cable hwe oni e baketo na wa won wo chincha. De o pese wo ka no ka kire no. Sisi a me pese obi ni ama me ti aso nkai me kra bi. Oh. Baby, I see our ten feel no TCC a behind. Omuni na aka kasa ba ko. Meba. Doris. Hello. Mama, now what to say? Mr. Adumo. Yo. What am I only my free Andrews? Me Gary Andrews na minimum. Okay. Why are they? Me banono. Obano no. Say what way? Benin baby ene de wo de. Okay. Na obey wo no wone no watena. Wo se wo no. Efienum e na ade ne ma obi ma wone ne betena ye watena nkrofo nchen ya dopra mu a mutimu no ewo mu a na ade be ma ba ase wayi wani ama no den na si woni akoda ne ntem
Mepacho. Menim de esi pote ya ono oba me ha area we e wo madwumem. Ebeje me number say me obetire me nyansa. Menim se okwa no. Na me kira say ansa no obeje number no. Ede na esi wo ne wo ba ne ntem. Na bra bote say okọ school dru yin ade na wan ko school no. Cheche mu che. Mepacho wuti. Ko school edu. Dan Obeko senior junior high no. Obeko junior high no. Ena waso onko bi. Na me kada nka do won to school tese. Ena o say ayi ni school for no ebi wa chain na ni ade na mse da bi. Obi o ha wo ye tieti anenso no ko school ayi oboni fie kire wa. Wanyi ni kura cha wa wo wa no. Tete ye me mebusu me ye wo wa. Ebi so wa enti no ko no se da bi. E chiro ka tell me say me de me penalty connection. Me so me to me worry. Enti mpana train dey that time no. Na me train mpana no kwe. Oba de wo to. Meba enti na one wo bai ane oba ketua no wo dem na wo sa de be ma foforo ba ho e ba beda wa bra nkra no wo ho. Me de be ma foforo beda dem. Erade. Andrews. Me be ma da Kwame da be ja. Ena me de be ma foforo beda dem ho. Abreko awo. Ena Khadija na se na jiba asem na woka. One na America. Kwame kanu kura wate. Na ya na obey dem na tino tie no dem. Bema bonidi. Pacho homeboy na oye dem o dem oni eni ye dem o ikise na. Enti minya sister Fia David mama number enti me fa we ni mugu asefo papa. Enti ko tell me so begu mi mani mu ase no. Enti no ba ho be dem. Na wona mo. Ti mama nka asem ncho. Enti me pa David mama number na me friend no. Na hefa na homeboy da. Ena hefa so na yensu ye da. Baby odan no ha no odan ma adechi. Baby fine. Baby odan no ha no odan ma adechi. Na dem na wo se ye me no ne da. E ma adechi. Me ba o. De ama se enkomo we nyina ba me mpese nka me mpese akodai. Wonu be yiye but baby a woka e ya ti mi nsuru mu kakra ye se. Oso ontena won nchen da. Nanse ebe 4 years ago ya na wo start ya tena wo nchen adentia na wo wei na abemai watete nkrofo nchen sa me pa so wo boa ona na free fa na odin ne dia o me fa ne Andrew Gariba me pa so wo dia fa ne Andrew Gariba dia me de to na obi age epini no amu je epini ya na odi ko school no no o so me papa di kra ya ne time on peti ye kra enti na oba hon mo se ye fa ne Andrew se free fa no ni chomu ti me fra ona na se ya ona na be kire sa afala na woto wona se say akoda ne si fie num watenetuna nkrofo nchen sa eda me bisa sa bre na no tete nkrofo nchen wo ba tan na we omo be fa no na me wo ho that time no no wo so no na me wa akra na oni me nua bi na na eti Monica ene wo yare na omo frɛ me na me fi akra by man kwa akra bio ena me buy set me baba be hye no me na papa ye ejuma otekos so nti me papa em na hye no emo mu tia bills ni nyina enti hospital asama okay wo se enu say wan tene wo ho ahwe no wo ba ya na uja na hokọ enti wa bosu na say no kwe wo se ni me ba ya na me ja na hokọ e kwa me ba na me ja na hokọ me ba kuma se kra me pa chomo mi ti me ba kuma se kra man ko nkran bi enti sa time ma wo ko nkran na ja akoda no wo mfie say pa cho today o ko nkran ya ja abofra no wo mfie say me kwa akra no ai na osa no be say no be 6 years iti sa bre no dia na de wo ko nkran na 6 years na wo ko no ja na ma wan mi sister mo ye ntafo sister penny e ho na no wo me sister bre no na wo ko nkran akoye den mi sister nchen na me koye na me ko pay adwuma ye Kumasi ana wonya adwuma nye me pa cho no de mi ntumi nchire on say ya na ye ka this time round makase me magenda pa this time you say me so akun wa batan ya mo ntena mo to ya mo manu so
Enkoda ni bebre a mo na me to so meba twen me kama sa me wia meba mo ato aso enkoda ni bebre aya kubolos wo street no so Woma ya amanta into drugs ni ade nyina lack of irresponsible parents. Abata na monti mani hwa mo maye na me sa time ya ka se be fa me akola na ba na me mesu ma me se wo kwa me ntimi tete wo mane ma ntete na ha na tete wo ma no na aha ya wo ni na ma obenya adwuma ye ani se me da so de tie a me kwan eti monti mani anhwa mo ma no hwe de waye ni tiri 19 years wanya adwuma wei watese kro no bo ma ye be blame wan ebe fa ya krabo ne enso wo ba tai no at age 6 waja akoda no so ukopa adwuma ye won kan no kwa bi mu ye no sa eti wo fin kra ba no so no ote mi fin kra ba na owo nana ho onana e free fa ho nti me ko se onna oba me ho nti owo me ho no na onana ba se omo ba be fa na ko akra sata na me wo fa wi na o ti ase omo be fa na ko akra me be kwa na me ni so omo fa na ko akra na bia so mato so mai de me ni nti me wo fa na kam me na free se wo mbra ija ene wo se da bi no wo fa se da bi se de omo si ye na kwa mpe so butwa mo de ne ko enkan mama ya mfa na nkokora ena no wo fa ne ye se da bi ye fa kula ne mra na amri ya me ma mi ya no mu bi di na chi omo nyina wo edi na chi ema omo ko e me ni akula ba ko ne ye ko e ma me no ampa sa no wo de ne be ko ne ya anye pene ye ne edi ne bai nti me nchen wo tsena ye na omo de ne be ko he ne ko rere so me ba choti me ye se me de ne ko rere so na me ko register ho no ma me ne o connection na ya ampene na me de ne ko rere so na me ko register ye ema o sha se wo ko school sa o ko school sa time o ko school man de bia 10 cedis that time na 10 cedis ne mo du pa single mother na me man 10 cedis na me swan papa ne kwa ejima 10 cedis na me de man de bia man ko na akula yi ko school fefe sa wo ko school sa afei wo so wo ko bi me kaya wo se da me kaya fe choba ka chen me de me mpena sika na ehwe no se mani ko school ka akula de ka wo hwe mo kasa wa fa bibia na wa hia na wa hia ma nti wani so ne enye mama de o fa ne so odi ana ho se tama me ko so na me ma bi o masako bi no ye farms ono ani mani ona ya tutu ni ato no ama usika tinya ma mi na ma usika no ni sika no o ma me bi o tinka so ni sika sata na ba wo ana sana me wo yan wo na afi na onyem inti na adwuma be na me me zena me ye adwuma be me bi sasa na adwuma be na mani ko school no ye di adwuma o ba che sana me obi a na ye sika ni wo wiase we mu obi a na ne ho nkyere no wo wiase we mu mama chere nkofo nso se o sika me ba wo dey no cry there don't worry Doris akure o papa wo ne no wo ye no we me pa cho enye no mama ncheche mu nkosi wo ba akwada ne papa no wo he asema o mo be kan na eno na mo agi atu nti mo ntie me so me side of the story o dey me nya wo ha no e dey prelims o me ba sa wa wo ba ha da dey ewom bia wo be kirem kire e na me ye no me pon 3 o'clock papa ya be twan wa mo aba da ko pe no wa nkwa sika ese e bitua ka e bitua ma me chance akwada ne papa we because society ameka me friend wo fa ne mu nyina mo mabo ye fi ofu nyina obi mi dance bia because me de ne ko sua adwuma odi ka kire me say o ka se won ko school no o ka so be sua adwuma me ba cho kan no o ka no kan o ka so be sua adwuma o ka se won ko school no o ka so be sua adwuma wan tene fie kura 2 weeks e na obai no be ka kire me say ma we be your house o honum na bra no say obema na sua adwuma ni free na me say fine so be sua adwuma house adwuma na da wo so nko school dia enye school nko na mani paye yi adwuma sua so etumi mani paye yi ne se etumi kura nti sa dia yenko na o kan ye ko hu bra na so no ana ka so wonye wo hwe nti ne ne sa dia tools ne na wa fiye to na me ka me je penie na bra no edu ko adwuma de bia na o se yem to tools na o ko ba da ko na o se ayan mo de kro no ato so kro no na mo de ato so no me friend master ni bisa ya echi o mo se da bi enye ono a na me see you asade a chen sa kwa wo se da bi
so omodi kind of corona to so nkwade enya de a obeyede obeko hobi una me say fine me say akwadai ni papa wey me pato mani ntre me de na sunya aduma me de na sunya aduma aduma premier nu atue say ni papa wey ni papa wey ja I know we are no ya odi na me ma bre sa ma se ya woni dia sister woni dia akula we wo ye me odai woni dia akula we odi ye me aya dai odi ma tam se ne me ye ne yamba me wa dance for bebre mu kwala nyina me fa mpanyifo kra ma kwala de to na ka me o mo dia ba na o kwa me ni mu kwa min kasanti ane da baby ane yete prapema by feel minimum minim se bibi ne control no kra me kon change si a na wo fio a ntoko bi amama one mbe kuno otimi bo ma no so omutimi ga ma twese kan fio for no so menye bi da me mbo me fa me sa kra kan ani ye nim kwa se for na se minim se radio station wo kra de oba ho no na ye ka obeka na asem no nkwa na asem ye tie Adam fuck off jade wo ye na nyama me nka de ni se meka ye pese ye tie ono na asem anke blast wo kra nsa na me be frɛ wadai ya frɛ wo ye bisa wo nsɛm enkwada ne bi ye nkwada bɔ ne omutimi ba na ma be kan nsɛm anya no kra woni mo nsɛm am ne akwada na ka ada na odinafo no so ka de opɛ me nka ne me pe enti men ka de wo ka no kra na men ya no ntimi say akwada no wabeka na sem ye penchire mu nti ana mafra wo nti men ka say minim sa radio station kwa sa wo de wasem kwa woni e ka bi ma enti sa akwada ba ye mpam no say ye nti na no asem ana ya fra wo chechem na fa de abiem na benya wa wo beba ya akwada asem se wanya 19 years wa buru san fie du so but the early dia bedu saturday no we ye ntimi gas wanya 19 years nti ya pono onkwankwa bone bra ne nyina ye ntra se ne ehunu de betimi aye de abo akwada no se adwuma sua bia ya mana side bond onya adiem obetimi aye na wo so wo ba be ma no da cho ye wa wo dia why hello me say pebra na bra na yentina se na akwada ne da chi na yin a yenhwe de ebetimi aye ene unyina aka bo ma ya aboa no ye wa wo ba oye ye wa wo dia why baby abopa don onso jai ye di Mario Doris wo Jesu ana wanye so me jina so say pebra na bra de akwada ne kan nyina anya no na metie me pe wano asem ne moa ye betimi de aboa akwada no ma ne da achia ye yie enti pebra na bra da be na benya ho Shadi odi ye mi no dam o fi mi ana wudi wo nkomo me wa adwuma isi mepeda na maba nyame ya adoma agite bia next week enti next week no my producer hu da obenya ho no na waba why me fa so much radio so adanti enti opera free show so nkwada nko my mom is harassing me my mom is doing agana ha ne fa ne amafufufu she my mom is harassing me akwada ntwe phone no for police say o mama ya ha nani ye beba be fa akwada na free wunchen agana ya fa ne amafufufu sa ne ne musa ne nkwada o my rampant on street ne so adoso drugs nkwa we we ni tiri won odetia unya no mo say na ene ono buy no motie na say mo antie me na wan evangelist ke bi na me de e ba one man wakopa na ma ade ba kon say master dia fi ma me we ho na say am say onim papa we akola we papa ene e bia sa onim akola ne papa because na some o kanyina ana onim ha o ha me de na sua adwuma anam de na ye say nti wo de na ye say na akola ne papa that time no way onim ne akola ne papa de me hunu no because o person kira say wo ye ma me san ye papa ono ana abobra ni nyina at the same time na nkasa no asema akola ne kan ni nyina ni yi ano kira say abo no no kre nti na obi oyi asema no ohoro su bia no abo o san su kre ka say ya ne ka what is single room no o ma na team wo fa mema nkoda ni show ni dan na ni dan ma na ka kwa we uru su ana ye dai awe what you say o so kwa ya kola boni ko re bi ya dai bi ya dai wo se wada o da ye da na hu ye ya na nyeje hu na ya na hu ye na ima sa kwa we yo hu wo se o be se na so re ntiri wa o se ti o
Yana hey. Kanokre, man, kanokre. Mashabre, masa. Hey, na bingi kanokre nenko. Hey, cigarette and Kwama. You shouldn't go there. Obi a washi bia no body scott. And then of course, we na body scott na woni na ma meze. Enye yeah, mommy no ne. Yeah, but I have you na ba o. You have been there before, so you can never come here to pretend our face. No. Hey, nice boy. Ya won kwada bi so ma me mu amfi omo so mutimi mi. Odi asa be nka usua adwuma kasa abere bi. Na ma akwala soma bo bi ototai so aso dem onu wi. Kwada bi susu esua adwuma ka che. Adwuma so ye de krono atom so. Se de musi ba me so ankwada ne bam so no. Se boko me ti wasa no. My only dependent is my monthly salary. And one so na me de ye adoye no. It is all ma me ba. Ni ene ne kasa na na dwene beba fie. Na obetimi abo adwuma be na onya abesua. Sliding doors. I feel the baby wadu. Obo obesua fita. We fita duni na woni tim na jabi go die. Fita duni na besua. Wo sua sliding door. Ye twam wo Yesu dem. Obesua de. Fita. Sliding doors na. Enna ma dwen ho se nka bebo am. Eno na apese osua. Te se wote he. Why so mami? O head and nim de oye. Wote he. Echo isi am te obi ma me nchen. Wote obi ma me nchen. Ma me ben no. E friend no ma zina. Mazinabu ono de obetimi atena ne nchen ekobisa mazinabu onka so ya akrabo ne ujidi ya on de onim se me nya akrabo ne nti ono ne nchen na wote ye ne mazinabu bekasa wo ma me has to be part of this journey eti ye bekwa akopɛ sliding doors na wonnim se mi ame be hyase abu nkola o wo bon se street ma top ha me ni wa biem pepa me bu bo bi afan. What you say? Ma mo kram de ka bebo. Na. Let me who ya men ka kram me mre. Akola otu onim de oye. Oya say. Aje se kasa no. Kasa na. Oya say. Ye de ne wo de social welfare for there. Afi ye ne mo a o. Mo wa je ne mo wa adwuma ye because we need to let parents know. Wo ma say ye de won koda abrabo. Yes, I want to know what I'm saying. No, what I'm saying. Me say, and then weekend do na me coffee. I'm to catch it. Mammy, your friend be my daily life. So, wow, man, no man, I'm a time. Me cool. As I say, me jai me be an amico. I'm on poker more, mammy, papa, be too much. When you are the more you do, Mammy side, me count. Mammy side, the way I mean, I don't papa side is where no, dear, mammy, you know, I'll get to our come. Hey. Well, and go mobile and so on for rebel any more little. Yes, eh, and they are utinu be the quabble. Back castle. What's it? The woman no fine. Me, man, my favorite am come you was there. It's to man to na de BCS. Come my toss me and sound. You pabwa back my or say on now we clean. What's in only blood. Only some black what blackbird. What's one say? About shabby. Kiki me so. Ebi no ofa exam. What do you see? Ayo cigarette white one my cream and the other tree. Obe jai tree. Ote. Ese say me amitimi nya si dynamic academy. Wo ba ya nam de okwa na fa o say teacher. Nam de why headmistress enyina egum na ere Ghana. Teacher dey for me be ba because bo mebo mo no. Abusia, abo super blast insecticide spray and ye dey kum tontom say abo ane genwe na cha say we no o blast na ba ko pe. Ade ya pasa wo so dan na nkonko de ade ma na tontom fa wa. O de real. Na man tontom ye entontom ma HIV, esama cholera, esama diabetes, ema pressure, entontom e depend e process e mo bebre, entontom ye, onse entontom wo ma na duane adi no no sama yare. Otima say, enti wonya spray bi na spray e kum tontom. At the same time na nkasa aboa bia wo tu bia fe na air fly, aboa bia wo tu e fe na air fly. Ah kase ni mu bia sa do we ku no. Kumwa nyina at the same time nanka say ma utimi daboko e ma side effect ado bi wa spray oda sori na utie we ya me ba cho we no e abro super blast na wono mo ede aba upe dodo atua na woni eye Coscaris Ghana edi nkomo na fe number we say wa frame sra wada
drone din the Abro Superblast insecticide spray and na Coscaris Ghana and a dear ba one number ni 0243690064 na one ye enyi enkomo Lillian seasoning powder and was same fan kai man say obade de wunya nie we ye Lillian chicken no ye wo Lillian all purpose ye wo Lillian spaghetti any noodles no na fe ye want jollof no so bi e wo honom beef no nie ye wo stew de edoso wo ba bia anya bi na fa no awadua na we kodwoma busu se cha ukodwoma udi dawia se oto we bi di kofi ansa na wadi aduane atene de na mama menka no kwasem kire nipa nyina se aduane ye waduane taste ene ye wo aduane ni taste ni gumu mienu. Okay, first one here day. First one no ye de se be mpradua satete de no taste bi wo ho nkase ba Lillian wo aduane bia mu a udi a otafo nsa na ma wakọ sister fie wa obehunu se obekọ a asanka tumi didi tafrechensi tumi tafrechensi miti godin na wusu miti what tafrechensi okay tafrenensa ana se ukuru didi wie no no mo nkwan na te se nkwan de itinya Lillian seasoning powder ni bi okay na fa so nkwan na hwe de nkwan be jo Mr. Wada udu dwemba bi a obetimi enya bi your number ni 0244406192 obetimi so afre 0598910500 and 0249712246 Lillian seasoning powder ebedi wasem edi amount endpoint homeopathy clinic wase ya bi atete mojam entinimu wo behwe na ne de ne se woto de bo ase ye hwehwemu no nyina kama na fe wo hunu ba bia ade ne wo no hunu ya na wonya no aduru nso di amaw eye homeopathy ayaresa na wode maw enu nti bomaden a na eye awo na wo proba nso de wo ba ye behwa wo de mu tubes bibia ewu se bibia de dem kama doctor number ni efre no na obeto no boase no woni watwetwe enkomo eye 0244867068 and na 0274234321 wodun kan one more painters one shell signboard ne di hwe ne mukuma se kunma bo hia e ben Angel Educational Complex baby aso no bi wo bia bomade ko na kwaje wa yare hwe abna mo na de no ne de suma wo abna rice abna sebre ki tiza ma sebe abna mo de abna de empacha abna ba bia de abna mo no na hima odigu adem na wo no a ehia nsuo bebre okay nsuo kakra bi ebe nso a oti kakra bi to wano a ommen abna mo kakra bi se udodo mu a ema wafunu mu boma abna mo ye fa ne semansia eja wo ho eyemu a na hima adeba kwa me pe wa abna mo no se eye fat onu aduane ni si wo na ade 3 days kura enane jo etim enu nti bomode adwaso ba bia uduru a wo so hwa abna rice na wajo dia am get batch no any painkiller say lead to chronic pain as a plaster ye nom why never fan ba bia ye wo ya no ba bia ntumi fan no ho maso anyway ni ho because ehhehye anu adwon wom e bow so woti anu a flavor no yeah anu kwa ma unu say aduro ni aduro na mama me kan cho say ye ka say aduro na ye aduro am kan hit pack anu no babia eya oya na hima ade ba ko eya pack ese no say ukotodwe okay opachi usisi ohunam etutu ensu atutu yi oda kete so ntumi nsole ohia honka hit pack na hima mama abrewa bia obeto bia mani bia ni otato no say semanhia otemase na hima me di bi mama bi na no krampo heda nya free ya busuam na mtawu se mama ta ye me pom na mdi bi ma no na hima eya ye me asem ntumi mfa ho bi se wo down ka me ba ayi ade green bi we asemo enti an kan hitibati ye wode wo adanse wo ya ani wode mu 10 pharmacy senketwa ne akase nyina mu nso obetimi enya bi na wachonche mu fufro ananso se open dodo watu numbers we so and obetimi afres 0248509003 and afa 0544569251 or se ube feel heat no Beautylicious by Jess and on the me makeup and me wigi ma me makacho say a 2 weeks training intensive training na yede Emma obia mesraw wo ye nurse ni wo ye teacher ni wo ye bodwa nsa no dwuma no betimi abɔ bibi tent bi wɔ nkyɛn ho na kyɛ sɛ wa nso wudidi enkaka enu nti bɔmɔden a na fa wo ho ebegyim bi ye kyerɛ makeup no ye kyerɛ wig pam ye kyerɛ ne styling ne tire bɔ ye kyerɛ sɛ de obesi a obi hɔ no mu a pedicure machine bi na so no ɛna nneɛma edichi nan ni bi egum wɔde na magazine bedu so obɛpɔn no na sika ekura no wɔde tefa akokora nkɛm nti ano dwuma de ye mu no kwase akora
bra bomoden fa ho shem 3rd August na ye hyasie ebo no so da form nti frɛ no na ne ntwetwe nkomo e was 0508 148378 and 0243006711 come on say obehunu wo eye SG Mortgage 2 na one ni nkomo better no say or no and the ban of betting say kanyina water number 1 what the answer obenya account verify account and say wa now say no what the seek our first deposit no now they are two when anya mfie ndu watwa better no say memma if it's a gaming commission of Ghana hwem sabe yes bia emmemu fa emaje mame nkonkomo etoso mi ense ne mpese me bowl 3 in 1 na me nyame anse metimi aye ne sa na fe ye ni sa nkomo no na ye ntoa so enko yenim hega owusu ofi Accra Tabora ana wo bai wo se prophet safo ane kwaku brempon ade amaye no no ano odin mama na kwaba na ye ntoa eso mame na ho to say Yami adom. Bibia ye kama. Yami adom bibia. Jo, ewie wo na anam de ne do bae. Mpacho enye bone bet ha adwene kakra. Ene say my trust man be more than 17 years ni. Na me tu kwan kakra nti me bae na me odili in sase. Ene ojae. Nti me tu kwan bae na me friend no say papa my bedroom na me pass ase no so onu obi kura di nkomo for several years nie nanka yadanfo ba akubi aye kojo kura na nanka otobi ama no anye nti ofre nipa na ebusane na nipa no a ofre no oton in acres nti within 5 minutes no sa frame me back no so wa frame nipa na si ebi wo honom nti wa ma ne number bi se yenkohu nipa no na obekere bebi asase no ye wi a yembra back to him na mpa ye call ti ye koye no ye kohwe asase ne ye koye no so asase ye koye nsechi that's eastern region ti ye koye ne ye kohwe asase ti ye koye nipa na ekosi ne so ne friend tio na tio ne so kire se asase na free he konyina ye kwaku brempon dia enti na me ye say o ko ne wan ne koye me ne sofu safo no okay there's a sofu safo ne edi wani ma ko hu kwaku brempon me pachon enti odi kan o ka kire me say kwaku brempon ne say yenkwohwe asase no baby eda enti yewia na ya come back to him okay enti eye na yekohwe enti yekohwe no na mso enti eye ahefa na hefa na tio ne ka kire ye say de egu ha say nyina eye kwaku brempon ne de enti eye na mso okay ende ehu de a ye beba later enti e ho na sofo safo no ka so maame se say na ya ba de yenhwe ne yenka ho asem bi enti yemfre papa ne yenko no office ntimi gina ho na ofre na papa ne kire say owo Accra City das Marina Mall achi okay Snit office no building nim nti yemra ho ti yekoye ne kokan ne ade nyina na he asase no osi acre nti 2 acres no na o de be maye 1 and a documentation ni sovia ni bibia 130,000 pachon okay. Documentation any sovia ni bibia so ye 5,000 only 135,000 that was 23rd May 2025 into ye ne kan ni ade no say enti ji say man deposit ti me ye na am say there be me coffee na ya kohwe de be enti no papa na me gidi no oye so there be o de ye ntwia na asase de sofo no na simu ntwia o ma won coffee nkodwene ho me ba cho enti o kan san honestly me gini dia ene obi a one me kasa te a onim se de emsi ne ti aye se nua kola enti ye no ena ye call ye na me ko yiska Absa Bank o Marina Mall hono ma 100,000 ena me de ma sofo safo no enti kwaku brempon so ma ne pie ene di echi okay ena oji enti edru ho na me de ma sofo safo wie no na me sofo pie aba but still mean to me enye into dem this kana amount friend na me nti say or no ma me surety say pie na nti me ye na o sa friend no to your friend wo banking ho anu ho no ma ye pie free ho na na o se an ni pie ni di ogini di nti is like ono na aso sika nim nti ma me wo na am see you nti me ye na am see nti papers na wo kan say e Friday nti Saturday so via ni kotwa asase no amaye na che say by Monday no why document ni bibia nti free Monday kon me to me ko hokohwe me drew fie Monday
and I'm sending a text message and I'm a friend and say eja me pacho nti we na no me metumi akọ hwe asase no ehun say na asase na surveyor no watwa ama wo me pacho no ontwa so why did you pay I don't know what you are. That is mean and I make us say mistake am here and say papa na me nim so dealing in that you know so for no and I me gini di but I train am the man we after then many ba me say na me say no my mistake but na this kanama nipa na wi nti na e call nti me friend no e ka chere so me pacho Monday yeah o kan e I hope say me ankasa me pese me ansoso me pe me sovia na me ne ko e ko hwe se de o kan se wayi ne papers na you ready e ho ana say o mommy abotre that I have take all the text message here abotre na sovia no kra me ne di nkomo no o say o twa no abeye 2.5 enti instead of 2 acres abeye 2.5 acres enti seme to me ene na hia na yaka bibi kakra ka 2.5 no ho ana se me pemi 2 na enti e ho na ma adwene ba me ho se no ade a me se 2 acres no me nyanya 2 acres no kra ade enti na wo sa aka che me se me se additional 5 o enti na me no enka sika sem ni bi nka na me fa bibi nso so te ya na me frɛ sofo safo na me se sofo safo me trimu enti ade we me mpa bi and also that time na this na sika na kodi omo for how long me the man Friday until Monday now sending me text message I should say 4 days okay na me say me mpa biem te na so for oh nya abotre se na ni kwan se okoda ho adi kura se ni ade nti de ade na ye good thing na ebeboae nti de nya abotre na ye nhwe so obetwa ma na me se da bi ade a nipa no ade emi si o si 2 na onya mfa ma me kura ma me hu de e ko na afa de wo sa se me five ka ho nti me mbra na me fa bibi kakra nka ho no mfa ni nyina ama me no de me nti ase nti said the AC corner and in fact papa me bu no I just don't know miss me weakness no enti o kan na meti ase no so de nya abotre o se Monday na nti Monday na so na wasase so via net to kwan den ni ade mami me di ho akone aba send text message na me frɛ no na Sovia no awie na say me kra me pese me di me Sovia ba nti wo de nka mame Sovia ne number na me mpe Sovia foforo na yese ne okoye a no no so check na communicate I say bia wo a system munim ni ade a o se me send me Sovia ne number amount more than 3 days na mbai etre me send the text message say what's the Sovia number what's oh me sorry ma send it na me say there be my enti me ne kan o se me ba de achen o send ma me a o se me sorry any network enti na ma na me say what's what send the ade anka de enti na my network cross ade achen na asa na dwe beba o the number ne so ma me fresh Sovia no me friend no more than a week on fa call no on fa call with one specific number and answer with the two numbers na free with the same number me number the one number line na. Okay till later na me sa sending the message na me say so via name from my friend na me to me friend numero ni na me friend till later and also okay on ne kasa na so via ne fa o say na me na obehia nyambo a enumere me frɛ no mama time a ye di behia no akɔhwɛ yi ne ne ade edru ho me frɛ Sovia ne so fan teacher say na after I was desperate me hu de me na me say then me mpe bibia bi so all this while na suffer no way na suffer no bibia ni a me ka kyerɛ no bibia ni a me ka kyerɛ so wo de nya abote na me ameye nti na say me hu ma brɛ won ho ana okay at the 11th hour no de beba ye ne say me so na me pese me sa akɔ nti me sika suffer bi wo ye ha nyo no o ye wo presenter bi wo de suffer bacho there be we the rain of suffer okay nti etre na me pese me ko na me ye ya na me say papa issue bi asa ababie mu nti me pese me ko na me hu sika nyina akɔ ye because initially no de me ka se me ye no na ka se me nye we na de da ho afebɔ metumi aye yi nti ka kire ne no fa yi ma me tu ono afrɛ na papa no esa ka se yo wate nti 2 days later be frɛ papa na won pekeda later o find us in pacho me ne nkrofo bi negotiate wo ayi ne ho asase me frɛ later wan fra na de che me friend also wantega me pacho we say de enu me no o makasa
na me no omo kasa sika kakra bi omo de ma me ne ade ade ne bet me de metumi ama omu 20,000 now de aye ahoboa na okọ den time na dollar na ba fam enti now de aye ahoboa na okọ na se ne later no na bibie ni a o de me de agya wo brother ne ade enti me hwedi na mse o da bi me so 20,000 ni musa me 20,000 Ghana cedis me pacho na mse me so me nti me mra ne office me call ne office nso a me frɛ me ko do 7 o'clock me frɛ office no obi eni office o ma betina kwan na no we say omo wo e kwan foforo bi omo fa e de fro ekohonom nti be 3:34 mu honom me frɛ saa na opeke o say John Foreman no omo nim Ghana cedis eni so no wanda ma ye ka 1.3 billion titisika no na out of 1.3 billion titisika no ye say o maji mu 200 million na wo kwa brochi ade aka no ye betwetwa ne kakaka no so mbo no okoji ya wakoka punachi na enti be 3:30 to 4 mu honom na me friend no so ne secretary friend praise abantu obehia me ti me friend no na girl ne peke o into all this scanning ma me patcho scanning so ma me check 4 different check na say bia was so 5,000 hey enti a hono na my abasa nti na I had wanted to check it wo honom na area honom na but time o de ma me no na say ade asan untumi enko bank the next morning na me call ye nti me call bank honom a me de ye ya almost 2 pe na afa nti 2 no na e gise bia me de call me account mu na omutu atum me de call honom so no 3 days later no ma frame sa amfa nti me magi check ne nti mama in all no then now per se ye in all no afi de papa no petty or mama 2,000 near and nti de me pene say asase na asat now na documentation bi no minim say asase no metumi akọche say o say aha say ye ni but minim say ni tinie say na no nie me say asase no krata ko de amount mempe the only thing or the mommy a receipt we no the mommy mama share receipt no bisano enko pacho wo kunu and as learned as you are the wow see kasa no me who say you fluent and nimdie de sabio ye bunu pa nti na wo koto asase no a wo kasa sofi me hwa onye wo hu nipa se wusua debi oyadamfo nti ada na wadwene mu wanhwe se ebi yasa bi o meni be ma bi akora na me hwe se bi nua be ma bi ana me wo fa bi ebeta ma chi aka papa yi hu na nka meni ni nyina to anamo ne ye to asase to ama oni ama just receipt na watimi agi aisa de we nyina chi e de atwa asase ka chichiri de we say okay so receipt no has this receipt to remove try me pacho Abrimpon Farms Limited we acknowledgement of receipt date near 23rd May receipt name near Meshak Kweku Amwafo on behalf of Abrimpon Farms Meshak near wine ono ani din or say any company the Abrimpon. Okay, receipt no your 4th floor Snit Emporium Airport City office be or sir. Okay, amount near 100,000 Ghana cedis. Payee Hega Kingsley Owusu. Is that your name? Yes, please. Okay. What address and show at the Kumasi. Purpose a part payment of 2 acres of land at Insechi in the Eastern region and cost of surveying and document preparation. Balance 35,000 Ghana cedis to be paid in 3 installments from February 2026 to April 2026. Enti say sika saying potinaka wonisem. I say what children get sa anti mama me can I say 18,000 out of 1 billion mama 180 million. Enti me just say and no so cry last week ya 1,000. Also say the phone is saying and Abrimpon Farms office Meshak Meshak Kweku Amwafo of Abrimpon Farms. These allegations has been laid against you. It's alleged, but based on receipt, a company name that's when just an amount of 100,000
amau ena hega ese sesi ya no watria out of 100,000 na watria no one man emu 18,000 na say 180 million na watria sika no ayabasa why stranded wo kroma obeso osan ko nachi eja ede na worker office wa 4th floor Snit Emporium Airport City. That is why I'm using alert, but this is a receipt from your company. Inti my enter wonka. Na ye wunu de woman neka wo email ne wade nyina all your particulars are here. We email ne abrimponholdings@gmail.com website www.abrimponholdings.com. Location 3rd floor Valco Trust House opposite Wage Hospital Accra. Wo telephone numbers nyina ewo ha say enti stylish mwanya na me wo recordings big group nim dia ye na ye bo ene ye sofo no ene ye papa no ana ye hwan mentere because as at now no mempas asini biom because nanu ya sofo safo ne ka kire me say dia akosie enti nka on dia sika na wotria ma me dia aka no fa ma me asase na nka ono abepe nkrofo aton e kire wo sase wo fra nipa no na o say surveyor no den de. Hello Meshak Kwaku Amwafo. Afternoon. Because what make I say? But show me did your Ohemaa make us free Kumasi Nhyira FM Adum TV Ghana. Are you online and I want Mrs. live radio and Message that Kinsley Usu alle complaints be against your company. I was sikabi hu an amount of 100,000 of which I watch you 18,000 and I be some wasem. Is it live radio? Yes, sir, please. We are on live. Okay, mommy. Mommy. Eja. Mommy. Papa. Very honest with you. Yeah, yes, sir. Yes, we've called you earlier on. Didn't the producer call you before? No, he called and I explained the part to her, to him today. Please. No. What you explained to him is different from what I want to hear now. We are doing a TV telecast. Please. Mommy. Explanations you gave, no. Minti minyina and also I want to hear it from your own mouth. Nani pa nyina di mother say mama ega ebi o twan trato eya Abrimpon Farms Limited so and answer this is the explanation that's coming from you, please. Baby. Hello. Please, I'm all ears. I'm listening. I'll be very happy if you can put the agent into online, right? Again? Can you put the agent on the line, please? Agent here, mommy. But your sofa safo ne di meni mama koto. Okay, enti stylish for sofa safo to subi. Enti jina so ordinate to so mpacho. Safo, what part is he playing now? Me pacho asat now no ya. Oh, ena di akoye no se di asase ne ade mama. And some people why I just want to cut it off. Me person me de beba be edremre bi kra obi ye say so se wunya plane ticket a mane ma o paper bi a kire se asase no nsa kana me ma osika ne ko na kire na ye din wan yi. Why me kan asasem no? Madam fu bi na me ne din komo. Enti me bebu me ka kire sofo safo no. Wo se ono wa asase wo ho no ma wa register. But nko de be ma me na me de ama nipa na ye se nipa no ama me sika na me de twa plane ticket ko. Be je se me ma ko hu so Brempon no why documentation no in his name. Ne de ne one plot. Ni we say na say me ko ne ade nti me nyina ba me be hu so na ma me trust ne ade nyina eyiraye nti eya no me ya na me di nipa na call so for papers ne ma me mfa ma nipa no na me nji sika ne so a oshia me wo ho without paper say na me pese oni Brempon kasa na o ma ne ti ase say no Brempon se me no mienu nyina amra ne ho ni den ne ade na me say ni pen so afra me say watu kwan me so time aben a me pese me ko enti me Hello. Stylish when ya sofo no ana on na wo so no. Hello. Brempon Farms no line so no.
Yeah, I think we are trying to see a Benya soften, but I will be very. I want to explain my part. Okay. Why? All right, thank you. Okay. I represent Abenpong Farms. Are you getting this? Abenpong Farms has a vast land at Sachi. I was there and a Safo called me, said, Opa Saseato. That was way before. Mama Koye or Koran is search with you. In Churchill, Obekashem, so Nipana no pass as a man, Nipanaba, and Omobile. Omobile agreement. The value of the land, Nasika, Nisika, and so. So the value of the land, the agreement, UTIB, and the balance, was supposed to be paid in installment out to February this year. This is last year. Until then, no. Oh, Mr. Brempon, if you say the value of the land, can I please? I'm not into. Because I more than 90% of it. So if you tell me the value of the land, what are you trying to imply? Mommy, if it is banter, I'm not into banter. No, we won't banter, please. Please. So, we agreed on the value. She made part payment. Did she show you an agreement? What I'm having now is the receipt, acknowledgement of receipt from your company. That is what I'm having in my hands now. But the acknowledgement has some details in it, is that not it? Yes, there are some details here. Thank you very much. So, now, we were supposed to book the surveyor to go and apportion the land for her. The land was equally, the surveyor was equally booked, for which she parted with about 3,000 or 5,000 or so. I mean, okay, Mr. Meshach, please. Please, let me finish that. I want to welcome him. Okay. Okay, Prophet. Afternoon. Hello. Prophet, good afternoon. Good afternoon. Okay, Patro say Prophet Safoni Enyani. Patro, the Pastor Safu. Okay. Madam Hega also. Audi na name didn't kwa Brempong Farms. Okay, so now yani Brempong Farms didn't come or see Ohia involvement in this conversation. Tijina no na whatever is supposed to be sorted out and then affair free. Why? Okay. Hello. Bacho yetio. It's after the agreement, Yabuku surveyor, which she paid for surveying cost. And a surveyor and so they say the Juma Bimu. It will be a Jumana or Beba the Abaco PC. Surveyor and year read your friend, I think they miss each other. Oh my yeah. It's surveyor and a then after I think 2 weeks or 3 weeks time. That's not true. Only me and your arrangement. Meba, please. I'm not into interject, please. Madam Hager came. I'm seeing one part of the story. The company's position, they move. Then Madam Hager came about. Said that she's no longer interested in the transaction. Underline. She's no longer interested in that transaction. So she abrogated the transaction. So why was she no longer interested, and what was her demand at that time? She says that she has changed plans. She has changed plans because there is some sort of, some visa, blah blah, like there's some policy. If I remember right, was some policy. I made it clear to you, sir. Oh, maybe me agree, sir. Friday, no, that's 23rd night about Mommy, hello. Let's clarify. You better say, you bet me so yes, because say me withdraw just like that. But I had the way I did two wait, let me cry me Mimi say bibi kakra. What was the reason behind her withdrawal? Say, then tina fede obi a wire willing so beto bibi. Na fe o si on tobium. What actually happened?
One, or say her traveling plans has changed. That is one. Two, another thing is when they say, or say a whole M1. Never said a whole M1. I have the text message over here. Me ya na me busa o me paper now say assassin mo koye no 2.5 me want 2 and na me catch o say me dia why you kura me nyini me mpebie I'm not interested. Text message no wa ha say let me text message from who to who? Me to Abrempom your chat nyina is here. Mommy. Yes there. Okay, no see your copy here. I'm see 2.8. Is that not it? 2.5. Or say ono the 2 acres home komo and later all requested for documentation in surveyor no ni ade no. It happened to come up say well as I say na abeye 2.5 inti onpe bibi kakra mra meka ho so that she can get the 2.5 acres of land. No so onye interested be. Mommy. But agreement. Only the text, no, mommy read it back. Coupe being sure what has to say. Mommy, to us, it's not about. Came to you. Agreement now. Agreement. Fuck. Oh no, I'm not there. Under normal circumstances, out of respect, what I say, and out of respect, out for everybody on there. That's how come. And normally I would have said the company's lawyer should handle it. But said you be much now. And if you allow me to finish what I will say, it will help. Then the woman came that unpaid you, and I said, okay, fine. What will happen is it has to be sold. It has to be sold, and your money refunded to you, or we are pushing the land for you. Because me aware say obi aba ho a wona ne kasa me sa afra wona ka chem se nipa no ama abetua kakra that mama ntie no meba baby odi kosi no plan was done. So she came and I some say yanto you know she said she needed money and we managed to give her so far since we're giving her 15,000 of it and still the land hasn't been bought. Any of your conversations with her told her say obi abasa se ne ho a woni no di ho nkomo? Several in aba ho anytime we be obi I tell her. I tell pastor so obviously I don't see. I can get you the agent now. Or there's an agent sales people who come kusini, so I can share the number with you. You can call to verify. Until how long gune ena otua sika no like otua sika no ma asase no emre dodo say ni? Oh, I think it's getting to yeah, last year the transaction was last year. Okay, and after paying the said amount to a company no, or same krata same delay. Why? What happened? Mommy, in Katasem, I'm not a surveyor. The surveyor was booked. The surveyor was doing something else, or no, so you're more baby. It's the time when you're ready, you know, I'll buy and no copy here, you know. I think, sir, if my memory, I think, sir, a side plan was even done. And the woman came so pass as medium. Because in Kenya, Satan and who say 2.5. Mr. Brimpon, me pacho, say, whether we explain to the end or not, we are talking about the refund of her money. Let us consider the situation now, a woman. Can I ask you this question? Can I ask you this question? Let me finish. Okay, let me ask you this question too. Oh my. In as much as you want us to bring a foreclose to this, your producer called me. I explained the same factor to him. Did you talk about refund? No, you decided to put me online. Ask him how many times. No, did he talk about refund? He never. So if you want to talk about refund, must he be online? How many times has this woman tried talking about refunds with you? Mommy, the agreement was the land should be sold, and she gets the money because technically. After 4 days, after so correct dying assassin, immediately he managed to give this amount. Please, you know something? Let's not go there or your bar. Have you also asked yourself, sir,
if at that moment now, what did we also forgo? Okay, my question now is, how are we going to refund the money for her? Currently, Pastor Yusafu called me this morning. Last 2 weeks he was calling. Last 2 weeks we spoke. She and the whole in Sota, you were so so echo. And she in Sunday any conformer. What I've decided it's an agreement I had with her. I said I refunded this. The land has been already apportioned. Ye chairman. I am marking. Get the side plan send you. Can you let me finish? Can you say? Hello. With banter, with go here and there, sir. What's your chairman? My means to say, Onimas are sitting in tea and in a 9 po. Madam, Pastor Safo. Pastor Safo. Hello. Yes. Hello. Pastor Safo. Yes, Pastor Rosso. Ya said that's not now, Mamo. Pastor say. Ya said this Safano Patrick and Sunday, Mamo. David, one Sunday. Also Sunday, or the side plan, man. Side plan, side plan, and the mom who's assassin, double fire 2.5. Is that not it? So if side plan is not there, how would they know 2.5? David, or the side Patrick and Sunday, mammy. Now, yeah, maybe anytime let's defer to each other. So be tired there. What about it? When in our agreement, are they will also into me to side plan the Pastor Safo. Pastor Safo, explain that side. Side plan no unsaka and unsanka. And what showed you guys is only 2.5 acres. As a woman, this can be back home. Oh, the sanka the side plan. But the you can't pursue in answer. As I saw a man assassinate 2 acres. That's what I say. I saw a man 2 acres. So, then, time now, you're this kind of man, or no share, sir. You have a car or Obama, so we are not Kuyama and Sakano. Within, sir, week, you know, say the following week, Nana, Minya information, say, a gas on pass as an idiom. So on Pebium. Pastor. Can you hold on for me? Mr. Brimpong? Yes, madam. You said, sir, only pastor are communicating about Assassino. Mr. With all due respect, I'm giving you that respect based on the facts also I'm respecting the Macasano. And your pastor I'm communicating, I'm arriving at a point. I will come back. Mommy, do you know how we do? Do you know how we do? Hello? Do you know how we do? I just want us to secure all of us. Put all of us in the safe hands. Can you listen to me? What we'll do is say, immediately after the call, I'll place a call to the surveyor. Do whatever I can to book him next week. Uncle side plan him there. Sika ya refund the amount no, free man. As I say, between me 1.5. Near the man, some community did that. No trap was remark it, and she has to make herself available because there was a time the surveyor called her. She said she wasn't available, so that I did your common chairman or so person who not one for place. She said, "This is it, please." Madam, why? If I show, I'm ever available to talk. Yami Shama, why? And then you were why? Mate, wait, Tobo, Mr. Mate was said the wakano. But Nippon or the assembly by is she accepting it? Me generous wa mama no the assembly no. Would you the can tum? Me pacho asat now assassin me mpebium because of Pastor Safo now crying no say or say Obama survey only okoko da imprint da brew. What I say? Inti say o try through so ye den or say we are live on Adum TV. It's more or less like a national television. And our Brimpon farms to say. So the fact say your friend ninti. Obekwa masoveya no akwa kocha.
asase ne di amount sika na omo di amount no out of 18,000 the aka no mbekwa kwotwa say the ebeka bia no or the asase ne wonkra tan nyina be ma wo. Let's wait. Me pacho you mate. Okay? Let's put it there. I am sorry now my copy wax is here. Mama man carry interest. Debbie. Sofo no. Debbie train. Debbie dia no hunu ye nti o mama mi we kwa yi sika so. See omo tie say no yentie de omaka no. That's all. Walking can Bible. Obi pe wa asem do. What's it called? No, him say now, only for bear. Lame, sorry, Nanya swapping. Time go. So for no, I didn't percentage. Nini t-shirts in any chair. Mommy, so young train. Why? I na yen rested the near my copy work for me Nancy and Conan the Ayana. Mamma, garlic mixture, a pretty work natural health. Garlic recording a diet to the infant and sodium frame, and into one more day no agent and so a intinim acumem and a moja mojuma, oh, show me what you mean. Why a dear be a wountinim wakuma and moja no drama come for the amount sebeb wow, a 3p garlic mixture. A buana boosting immune system no at the amount and until ya the intimate male abrawa fa edupay be. One yam to be the pharmacy shop be a ben wono. Bora musisi anajo dear, and ya busiani in anchenom. E more renting and no bayan who doing fee, and kikawa be and free mune munaho, now more gentleman near for sunny in apomima powiano. One sa etimi akebi. And a yesha general health, make a general health, and yarwa who do a drone sano. Ena mebo boso ede acho na ansana no ji doctor number no na ene ntwetwe nkomo yade bi tete watena wo so ache wo pese ne wa wo te doctor ne wo de tu nanim na wo che okwan ya wo de efa so wa ye krado se frɛ no na onje wo so e wo 0248 92 88 24 0248 92 88 24 aya na wo tate se ka se 3p garlic mixture do no esan DP edi juma bebre eye bebre na adwene mu na kakra e ma ne nya wanwa esanse garlic na nkasa ne ese wodi aduane na wodi ahode wo mu eye hronko esan ya DP aboa wo nipadua no aduane ni mpo awano mu no edro yinken jase de medi kankan ye no ena nsuo kokra nso emfraye eye garlic ni nuane no ene atwemu nsuo direct afa abafu nim de kwan so de abutua mu aye ntima ne nya wanwa se edi juma bebre de aboa nipadua no eboa pa ma moje timi de afusane ewo nipadua nim na moje die afusane wo nipadua nim ye dia yade bi ti se pressure entimi emmen wo abra wafa edupai bi wako hospital obeko bia ye so pressure no ewo hro ekosro enye wo moja na ado so abro so wo nipadua nim na emomunti ne wo no be ahodo na moja no efe mo die afusane no emu asisi enti moja ne ntimi ne afusane ye eno na aboa no akofa pressure yade no ede abro no anwa aduane bebre na ye sigade na wunya no srade nam no ni nyina de da wontinim ememu miemu na ho na moja etimi ade afusane ye anadwudidie no ndudu ba kodu mienu aduane bi ade bro bi abeje no ade wie ya wada kohyiegu aduane no entimi digest ye na nkampese moja mpo etimi ade afusane basa emua wankasa wapomoden ensaden nom ne so atwuntwum ntini afon no emu mieye na moja etimi ade afusane sa niema we nyina na akeka bo maboa no na akwotwe pressure yade no ede abrew wo hwo ho so ye na wagya isa suban ne ye no na wononom edupa eno ane 3p garlic mixture na boa ama moja de afusane na pressure yade no free wo so akọ moja de afusane a etu pressure no na etu stroke yade so de free wo so stroke na ya na otese ka se ehya se free wo adwene mu eye die ntia moja ni afusane ankonkwam wa wadwe hwan friend cells na emframa ni nnuane no bi adwene ni hia no enya emfe ni juma enu nti wadwene di kan jojo na ka nipadua na kwa no prekope wo honoma na wo fanyina ewu yebo wa wonte yeti wa wonte yade ya pa stroke yade na ba so aye panyini anu adane abofra o esanse kasakora ho ye ode asam ne mu ye wudu sa wano eso mu aka nanti enso ho ye ode afe na wo twe wonan ase wo ye pani anu adane abofra wo fie wasama ye tententen ye fo asam nya hwe aduane a wawudi akọ ye no bi ni wa wontimi ni sabi ubeja wonan age so bi ka wo ho entna o ma yade
bi nya wo kwantem abrawo bre enso ye no nom 3p garlic mixture du pay bi na emwa emma moja ni afusane ye wo wunti ne wo no be ahodo nim se de be ya stroke yade no eno so betimi efri wo so akọ wo diabetes asitwe yade we de bia meka se yade bone pa o and not na ho emma ne na ne so asem ukọ hospital no be ko bia so sugar level no ewo hro anaya bodi a chew se sitwe yade na nkasa wa fa bi and not na ho emfa ni agro yade we timi di wo dem yade we ne kro to ho ane ko den plant wo se na ekro no eye kese na etrese wo kro na atu na eye kese adwene wo bia wonte ase no sitwe yade we ni padua nim no na kofa sensunsuan so bone no di aba doctor be ka cho se ba bia kro no da no afi de eye kese dodo ma me papa ye nkotwa sa ye wo nan sa ye wo nsa na ye twa na wadi dem sitwe yade kro ye nti obi mema yom ekofom etimi fra wani esan sensunsuan so bone bi etimi de bro no se wani so no eyo wisi o sha ade a wo hunu ne papa entina ho ema na nyansa edro no eye 3p garlic mixture bowura pharmacy shop no eben woni sisi anaje odie frasie no nom na emwa enyisa ho haw ni nyina emfri wo so asmante hyewa yade na etete wo emframa na ye home ne yemfa ye ni hunu enema bia frafra wakohome ena akofa sensunsuan so bone no ede abrewo no no madupa ni bia na emwa enyisa ho haw no emfri wo so wo ye bema me kanfo adro no ede ama and no mfansem ye nyinyi wo ho ano se adro no na manko ana eno mesro nya manko adro oba ne be manyina wo no adro na boa wo pa esan se be ma prostate no esesa ho bambo kese ebemu obi be ka se mini prostate no enya ya de be ma bia wo bi eya akwa ekan ni padua ne ho ebo oju nso twa na se wo pe no na wo ne obedi nnemu nhyiemu ensu na ekọ oba ne ho akoda ne eba aba abonten no prostate ne hye eye sensu ni bi de ma entina ho emma eho ntechema wojonso ntentempa titiuni anadwo awada enye wo kidney ana wojonso twa ne ho aka de na your prostate ena how bi abembema no 3p garlic mixture edupa no ebi wojonso atese obema no emu hyehyew emu ye wo ya ensuo bi aninya krojan se moja de wojonso no achi woni obedi nemu nhyemu asabu hu sane no wote ye wa no oden e wo obema ni nyina che so prostate no ena eho aka edro ne ye krope 3p garlic mixture no ne edro no mani ebeboa edu akaginamu ewo kwan shonkokra so oye obadi ana mekanfo ama se afichikromu ya no eya na ha dwene se wonsabuo ne bank esiesiw oye obesima ho ye fe ya wa wo bitini nti da bia wa ye se soro handwane kra de manwa wontimi ni ne nsabuo ne nko aba bonsa na ne bofuno no wa ye se basa no madro we eya wo last stop na emwa wonsabuo ne nsisi so ye ni nyina nso ebede da na akwamu kama abra wafa edupei ebi pharmacy shop bia bebo awre bia wutimi enya bi na niema amebobo so na hwese ukwa ubehunu ewadro ne ho ansa na wato hwese adro na wokoto ne wotoam ehwehwa ebo garlic ye da ho ye kokko ena ne ti no eye kokko se ya trepiwak ewadro ne ti no eso hye ne so pint wukọ na niema amabobo so nyina wa hu na mesrew enye no a ko wani nkopim se obenya no bi ansa na wato wadwene ya wontanta wo da dro bi so ya brofu dro bi dro ye den we ka ho ema ne hawo to ko fie odru fie na no ya 15 minutes simadu no machi no mwadro bi awo enkofo hawo emre wapomoden oman mu pharmaceutical shops ne herbal shops bia no obowura mu a wutimi enya bi ne dodro mu ena wo peno akra wo kanhyi ena wo de afa wani kire Kingswell Kofi Sam ena Angel Herbal Ashama near Wedama Pharmacy Tema Community 5 ya Little George Madina Health Alert Clinic any post office no ND and Mushe Kumase Kolinak Herbal Dani Herbal na Kriske Bema Obi Ho Enko Albert Sam Herbal Takra DAA Mensa Koforidia Gapson Pharmacy Wamumunia Enterprise any Cathedral no ND and Mushe UDS aye Charles Herbal Tamale Wafakojo Herbal Eben Electromat no call me aye way any biaya ye to adru bia na kwaje du pay bi ene abusua ne nyina enchenum e boost immune system ninti ekutia enyarewa entene fie emfansem bia enyi hu ano me sorry so we dia doctor number na me body atwato me sraw pay ye wo frɛ doctor emfere uton yade no ana unya no adru doctor won show se koto adru ya brensan yade oye doctor panyini owo hu nimde obeche okwan a wo de efa so ne number ni biu aye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 aye 3p garlic mixture edupa eno no chocho ne amapa no nso betimi enya bi e wodwa so ba bia
Opesa woni yetwetwe nkomo number ne 0504555535 and afi 0551815288. Tap and hope amaka afro nyina ayefofo pebi na wonso card no yemfa osika no nto so offices ne doors number way and abetimi ne atwe nkomo so 0535125004. Cindy Rice emo a ede tipebi na wonso di na emo a baby ayedru no ye betwa ye ho na wonim se Adum TV no me ense koboyi wa hu ye wo so a na che se ye nemo asomsompa awie kina Yankopon Adum a ye besa ba na ya to aso but me ba homa no so sisi a ma me mra homa no so ansa na metwa me ho 03220 835818283 03220 835818283 ma menye wadwenche nkomo me ensa ene na yedi enti misre opepa pa na yenkwa ne tententem. Hello 03220 835818283. Hello City bye. Hello. Oh, say with them na yenko. Ohemaa Benewaa. Yes, papa. Me ba ta so je nkan no beja for say me bram. Nka wonso pa. Mo Nigeria masumu kutwi. Oba o kuma balande je nyumra beda wate. Akra ba me ho a mabafi. Na me nkia ni big mama. Ene evangelical graft in the good. No boduma. Boduma so to market yo. Benewaa. Is you me a contractor maybe. Bon, kasha na se bi mpre papa na mofo na land for no. Kasha okay bia no isi mi se eni di odi ama woni nti no. Se bi mpre obeso obeland ba asem power poti am ni se me to fobri wan ka pese ka bi sha no. Ba mi no aduma wo ye, o beso obehu no bibiri. Na mo papa na waje ma se sofo no. Sofo land ara pa iken. Isi se aso ti nsuo bi da ho so twa nsuo. Minim ele kana. Ohemaa Benewaa. Minim sukuro. Aye twense be kwa kwotwa ne ahwe. Ba okay, ya de kugo na ekwa bia nkomo me campo bro fini of akaka kuja wache. Ko hu na plot ameto na be ken so na ti na ma me pebi. Ekwa bia se se ma keke me sika no. Ma gbo na mo ye no sabi. E company mo man no. Mo me eduma no koma. O ma ne gbo afuka ko so ti twi. Ni gbo afuka ne ko do so bebe ko ti bebe apo abu na de bofu me na shop no so no. Onye na eduma se so fu ko ti na evangelist. Na nko waka oni pa bien for top plot a. Onye bibi mfin ti me sika no. Nigeria Macron. Okay, yes, so yeah, that's say hello. Rizie. Papi, yankwa. We want to. Ma me no say na jumha na kakra first one. Do ni hwi. Na yem na second case ni so. So for no. O gani me bi. Unda di ma me yeni. E ba no, o kana to what you say no what yakoda baby. Famesi wa so pepi fani skamano so fani skamana sebi ene ediabo ayi komo no wiase won so yeba no tisi no fani onim fani hamla emla kwa so mesra mo last boy ne de no boy no akola no sebi we chini ko pa hwe maame e wo ho papa wo no wo de ho ni na ko to maame so maame sebi maame ene wo poma jayu na se ne mpia kwa ba na nchen sebi ne kan akobi atiaria uguni ma so radio so Mama do go school, go school no. Kusu juma so okoya say e fe de ko not mtinje jun mejai. Ah, go mami ni masi. Ah? Oy manyame come on. On council pa. Hello. Boy, 03220835818283. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, me do odin baby afrefi. Me ba ta me yam chem kasa fra na ma ko bi ni sa. Grace at ofe. Okay, nyame che yenko. First case no madam no em say no man koyi na mami twa boy no crash cry akwa boni pa we akwa boni because say the mebra bia be kan ko no sa pepe na tie because me so me onkra na bi yenyina obi a onkra bad o tucha kwa no fa kon so so ompa so dan fa o ma me do aso adwuma 2 times nyina wajae ade say waju no enam hi mo me ntwa no no asase na sem no me didi sima be me die papa no odi osimbe yoyo mo na mo nti no. Okay, all right, me that say hello. Oh me ma he. Yeah, Jehova kwata. Oh me ma semu kofiase no takwich.
Oh, me, Mammy Man, no beg your phone in a management. Mini Nigeria, my main chap, a champ of brothers, my main channel. Me, maybe a Jimmy Tiani say, and young trying and tell your mammy no, what an answer more bremo. When you would say no trade your momo becca. So, to say, I was say, Nipa Dominion Wakase, Brow Becha 1.5 acre Yamawa. When you would tell what you cross, you will be to me at home. It's what an answer about. When you would tell Mamma, Namu did some best here. I'm a be out to you. But that's all me. Okay, Mr. Medas, if I bear me, you be good, Miss. Hello? 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 Madam D, baby of Refi. Jo, Yentie, where, Papa? Maintaining oh, Kafra. Hello? Hello, good afternoon, Auntie. Good afternoon, Meadow. Would you baby of Refi? Your friend Papa Casa, dear Papa Yankwa. Mama, the American can say, Kakam Smoke can say, yeah, boys near Gessini be a banner, Yen Pebre. Who are 19 years? Let's say be a school. Once near computer, maybe I won't could be one. And yet, the money is also a view, maybe I'm to say, sister, no one about. Or an apple trade many. Every Saturday, dia or cab and create the get at a woo schooner. We need jobs and I need a man. I do be a now for a corner before Jan Obayano, over to a Kunan as a Wendy. I'm going to saw the Omo Pebrew. I tell you, my many said you were too quite fine. I'm Brabon Semedia and Semedia, said the animal cannon. But I got the word when you 90 years also. Said the own cost could be my yet money associate. Said the old mamma found to give a crop on a what does it and I said up to the BIA. And you're sure. Who just over me, son, your 90 years old. So, here do I do all the two. Why one open more? And I said you, yeah, mammy, as I said, yes, we are with you. See, you the move you have been any sabri, no, no, tree, and the church, and almost nothing of what and I basa. And it's also over to the Tomo and on Pebima, on Tono of your local part as a baby, okay, and so here does, mammy, for last one. Hello? We want for ye. Wafer? We want for ye. Wafer? Oh, yeah, Jehovah. I do you got what day? Council pa. Who for jump of broken Kwabu Havis. Mia Mopa say, I was your Pukia, Daily, Ukuni, or make a very free, Atlantic Mango. Original Nigeria, Wabako, Opakata, Abako, another B, Nanamo, Matiamo. Not Mopa say, your best, Assassino, Brofi, many Busha, Penina Mijemu, Jessica, with a young trap, a young Pia. One for Jessica man, 10, Yabano, one to the command to him. Obako cried, which is you now awful. Was a little view, and lake in Alcotoya and other. And there's a system. So, what you say, we can't be as what you did. And I could go also them. What was it? Rough Macrow. Okay, lady, uncle, why don't you know in your fast now? I issue when say, women's callers no be a channel, but we are similar. Akuradi 18 years or on the right in life. Yeah. But before we do the right in life, it's the responsibility of the parents to make sure. Yes, to make sure say, oh my bravo, no, what did not do, baby? I will jam well. Yeah. What you say? About Frebe Rasta. Ejina baby you free and now I rasta. As a mother, who say Sabio, Nikuno, whatever, and the mayor will come up. By NTS say, our dear no, any parent and a Juma on its own. And it is a necessity. Yes, so yet. Now we at a brabo.
Wumbo sabra boni we want to because basis akra no benya free asase no and na the wa was here yes will be ya wo to see so asabi won change it but ya no so ya we want to see so no we have made it ya tete ma ya wade enti me ka se wo awade ne emma no se wo nya ready say ana wo nya wade say de ntoma bebo yam na wa gina pini ama wo ma ne wo kuno ana wa wade na wo mdia empi wo kra na obia nsoma okay uti wi ase na nware ya obia matwa uti emfiri so enti aya adwuma enti se wutimi nya adwuma se de woni abra wo so na pa ope bibia kodi no wo so ba no kana aya sa pepepe enti se oba no ne fapim na nkwowie yi a odi 18 they are on the right so obechu so whatever he or she wants but so onya dru hodi a aya wasaya de se wo sa wo yenti ansam na mo kekan kra do munya ka se oya akoda bone na de na man ko wi akoda bone wo obi otenetene na enka ekowie ni say enti yenya very careful as parents and as enipa yesiso ye pese ye bobra ye de ye wo pepepe no anse ye deda ne ye wo na yenyene the implications are what na ene no wagina ye pa ye very steady na wontimi a enkofa abofra bi amasase so e ma hana brabo because what in the baby esikafo bi go mountains peba ni ade so omunya eso sebi yenyan man ne ebini ho mu di no mo na wo fe minima de kura ya na omo hwehwe free saade ni ye ma ye ni na ho ye ase we ye mfa nko ba bi ha okay evangelist na ma nya mi Nhyira nanka ye ni scan ye ngo ne ye de share we need TV ni condition we are Mr. For mama why na ma Erade Nhyira nso Erade Nyankopon tun ko mama onim de ni nyansa amen na ma ma me chemi ni apani enche hene ajoso siana pa na ma de tie ni Lady God attack abofra ma me ko ma mi so okay na ma wi ase won ade asabe ye bone kase ye pa won wi ya nya me mfa nche o ma ni pa mfa nche o ene so be mo bi nsa asifo obi jiwudi na be ma ni asifo hwe ba bia ma me free ba okrampo de nka wo ye sofo bishop mu nya me nipa mami otewase ajiwadi asomo se ne papa ne sofo ne bibia mu ofi akwantu mu baaye no wa ma na busua de emu bia ani nachi na saase a wo kwakoto se onim se wonua o adamfo o abusuafo nanso oto mu nyina buyi ano ode ne sofo ode ne hore ahyew mu na me hore ye hwe ni okay ode ne hore ehyew mu se je na protect no obeto asase na asase no obeto no wudi nanim na kopa asase ne bi ma no na hema ode obi de ne hore ehyew mu ode ne nkwa ene ne dachi nyina ene de ahyew mu sa na wo sofo no mfomso na mami yaw na mami fam nyina mfomso ni sofo no tie company no nim so omenye no kwafo sofo ni nim wodi na ko company no yakɔhwɛ asase na ma ha kra na mhunu sɛ ɔmone ɔne company na ɛwa ni okay ma kɔhwɛ asase mo hwɛ asase no yɛ di ɔdi ne sika ɛtɔ ɔsɛ yɛnkɔ fie ne yɛnkɔ dwene ho wa wobɛdina adantam wo sɛ no sɛ kyenkyene a yɛntuaka kyenkyene a yɛntuaka hwɛ o 1.3 billion yɛtua 1 billion baby asase a yɛnya ntwitwae yɛnsusui sɔbi amake sɔbi ama ho yɛnya ma paper bia at instant yɛ mouse receipt mpo yɛtua 1 billion kabi sofu na play ye kura wa ma no sofu dwuma no anadi ebi o ya me papa me de nani die ma no nemom sanfum so no hwehunu se wa sɔre ba ana obi ji udi ana obi ya sometimes what wa sɔre dan ho obi wo ho nko wa sɔre ne bi asam kire no so mani timi ji udi se me de ma asam no ye de ben okay na ma kam asam aye de a kire me papa bi kan se mi kire so obi de na asam bro na oni hu adi a emma no adwenkyere de obete no obekwa ye bia na onya problem a yankopon be hold responsible okay enti sofo no one yana fa wa no sini enko ewo connection interest bi o baby yes okay number 2 wona wudi animu na wudi mami we anim kanya mami we na so fight any company nko wo ana
na wudi animu a akwa ma wo enti mame we gidi onyama ohun wa ma ne sense for ma fe wo so watwon ho what your percentage adi awie atwon ho ma mame ya ne sanka abroad at the same time sanka nkata allocation paper side plan and sanka hwe sika so akodi sika so asaka so fu wadidi ada na so fu djuma na wo ye ne say wadidi ada mama mi ni mom na ekoba na eba se na bia me kasa na me kasa etenten so na kwa obi otiemi anasa wo be kasa mamu ade no kro me di wani die ma na mom so fu na anya ade wa okay number 2 na hima sanko 2 land no so ha na me gira yang mranten na yanya ho wo yentem sira ai na se me papa no da bi me papa no na nsa na oba anya no kore me papa no kwa massive san me so be program oba enti na hima ye tie ne mesre te sade ye nyina ya ji watu mu se Ohemaa tena konwa so na ye mo wachi do na obi de na asɛmba Ewurade Nyankopɔn fa so na yeso yenim de ne nyansa emfata wachi na ye nyi nipa na asɛmba na obi nya ye mugidie na oba na ye sakoye no 41 na man se sifo ma nya mi be tia eka ande me nyasa ti ma wo bi anyi wuni na masa nipa na sanya de ensi form ai ma wa kwa fa so top road o ko top road na ye kuro bi mu ese o ko hemfie ebi wa na ya busua de ya utimi kwa ko lance ko check here say asase ni asase tie o kire o wi a nti na mka se o ko fa so lance ni asase o ni na ne de ya na mja se kwa ko hene wa wie no no akore wo na mama asem o ye process na me say to buy land o ko hene ho wie a ese o ko hen kratem I know what I'm saying you better calm down and I listen to what I'm Mary ya po me ko wo am so mic ko edum de o kan nyina nko be da wan fa battery papa mu okay eti so worry enti papa about the money I was here for Premier Nursing Training College say me mo asonte say wonu ma bi atum 2026-2027 academic year na ye bie na courses ana say programs are be a registered general nursing ye registered midwifery afa ye nursing assistant no e bi ewo ye ho yankura bata no do so ma ye ni o ya affiliations and so does University for Development Studies UDS kwano ye no wonom to kese suku ne kama pa computer lab no ye kama ya kire se bibia bi ubetimi enya bi ewo suku nimu school fees no so nebo no eda form pa number C enam de ma bata nyina frɛ na efa oba no bom ndi meka fa ne kona sa opportunity ampa ne ho 0244 064285 and 0243 5190 83 makacho say Colgate Charcoal Colgate Herbal ye promotion na promotion na ye nyina ne se tie hu nsem no Colgate ni ye hwehwemu den na wonim fa ho Nyankopon ya adom akina ye start promotion no na ye nya bietum pe na de wonim se misa ye bebisa no de wonim fa Colgate mu bia no na waka ne ama wa kyede wodi bi nso a mesere o menye de filipani eya mensa mfre bi ma onu bi nso eni akade no bi etisha no so kina ye be hye Colgate eye akyede promotion no ase ewo ahaya ankomo edi nkan ya ye di ye no ya ye papa mi nkan ba fie mu ache papa na enawie o ha ne papa toye na enkomo na ba na no enyan enti me pese wankasa utie bi enkomo na edi nkan no ye di ya na ye kan wu asofo ni binom so ya mo hwe mo nsore ma no mo ba nsore ne yie na ebi mo nso adwene nye nye nipa nyina na ye de o me members you jo papa kwa ba ya feel pa ye te nkan so ache ene se odi atwaye ye mic ni ye ma me na papa ye baby said bi kwa so ye de radio ase mo transe so nyame ehira me so wo me ba ma na ye Ohemaa na me ba so o kejagum ofia wo tu jale go Ohemaa me ba wi anya boni bia na de wo mu ane se me follow program nti wi na me ne Pastor Jerry to anamoka krebi tie ba ne tie program no jo na we interrogate lady no and wo bodin say Ebenezer free ai so fu no obo ni din no nti Pastor Jerry say what so I was following the program say ebia obe go into details and immediately na me frɛ elders ne ba
na me fresh off wa me nsanka no okay because me ya soro ho Wednesday bia nti me free me free sorry fi ho kra be 11:15 oh wow anope ya sofo aye boni din no jo enti me free elder no and was hwan iti me yes pronos o lady no na dwene mo ka no oh so o kire me nipa kono okay me say to me ba me busa stylish say lady no way number senka me hu no yeah because we have lady bi wo ho or that mental problem or stress and kofo ade even cry ya sore na bia nkofo ko butu order ni mabompa na obi asosida otimi de hanky gusu no atam ska ne bi bayi ni de nti edin de se de wonim no yeah ho techema na yasem yasem okay so me try say baby am wo bia metima ba okay to prompt you say etifo ne ahwefo ehwe nipa no o problem okay nti o chasa onu kwa sorry o ne san ya re ni onya sorry bow boy Wednesdays fellowship no go for bomb pen on so for yo nti ne dam no so for ne din na ne ba ni trim say what the back nti wa be boni din no say ya hwe na ye ntiman hwe nye ya esa din say ye ha dwen nti ba me ba nyina ye jo yen akura no enkomo no chere du ba bia o si go do tarnet ko no mete ya na me hu say o ka chere say hwe na dwene mu na kunu number ne ho ahwan ti mu say stylish say o de ni kunu number ma o say ai so for the number so no a lady no kura ni phone onim ai o chasa oni information enti set for ne ahwe jo enti so for ye bo ni din ma me di ga be bo ni din nchiremu na aba no wo kwa mpai bok bi akeke wo yare ne yare dada nem se ene no sofu ni din ba na numu ha na chese wode dimrika de ba ha senti sofu wode say Evangelist Dr. Ebenezer Osefriye. Okay, so Evangelist Dr. Ebenezer Osefriye ama yati asiye se obey owa adwene mu hawo oni ni nyansa wo so bia se wode jabi abon mo maso ana wode kobra bia kwata na tikoma na ye gold bia ni mesrew we phone so jahuo dia na anu odin enti wadarma yenya nkyeremu no sa na yenhye no so na nipa din se kakra bi enti we disclaimer ye de ama papa sofo se enkra efiwo ede ban papa ye da se so pa ya so for enti no so for mu ba asam sa na ze ye ho mete musa ba kokora na wo mane soe guy oh abebe se o ba ya anu akanta mu tope ye no obi ka ti ye da se so se eja wo ti akire hwe echima ye bibia ni a wo ti aye na so entem ana wodi wa woda ma me fa kwanya su na me wish happy birthday pa ana birthday we kwa ma Linda Abua na ye wawoda ye wo show happy birthday pa nyankopon sha papa na say da ben na ya sorry Wednesdays enyumre Fridays enyumre and a Sunday morning airport runabout okay enti okay aso ni din is my boko boy Divine Aroma Chapel Divine Aroma Chapel ye papa na wa besra ye no mpa bo fie kese pa nyumtofo nyina papa eno no nti wadama kwada enyumre efiada enyumre kwasiada okwa boka kotensem de pa ewo ye papa enche wasomo ache na awurade ngosra nso ye kese ewo ne so epa ya na masipi na momo no 1 minute pe okay mama efe mama efrim se de nyina na nyame ya domo a eho na na free ba na yetie program no jo minti ya 20th of August ene be di 1 week na wo tweda no ewo tech ya okay 1 week no jo inim some penfo be yen hye no mo de ho eyi nyina ba ma brepam ya ka ho asem ne ya na wase ne yakwa maye pa onkafra yen twa enwe na yenye nka to kakra ye koba ye beto aso Nhyira 104.5 Emwadi Nhyira 104.5 Obrajumedie and I day abesom fefe first
Ohemaa bi de maka cho say on na be da fortena se na che say eye nukredi ni nsem no ba bi eda na ye de eto wada ma na akosu amede wo Nhyira dwom na ye didwa na me sha se na me kanfo gino hot pepper powder na ede amaw obi bi onime aduane no bia ni mu se aduane no no na ede se de na mekoni mu aduane ne aduane mekoni nso de mu ahodo ebi okra nye papa ebi okra kala nko a ye de meko ofra aduane aduane mu aye yanso oni betie na aduane ne kala no asesa eye green na ekọ yellow meko de u de no aduane dia na wa ma nsa ka gino hot pepper powder no ene mema won kwan no stew o stir fries ene girls nyina no aye chili kama na aye ya na aye de we no eye mekwan kasa ena ya hata no awie mu a kire se ye mu asi ena ye de egu sachet red mu de ama wo preservative bianim antini biafra MSG bianim we know 100% natural and ayaye ede abrewo dino hot pepper powder de medofoi ma wonsa enke bi e ojade honom eno restaurant na efa no anuane no na kire se very hot ano ya eno na wudi ultimi na wanum nyina e paawo e meduane no so eye kama pa e dino hot pepper powder Milo make am for ede amount se wo Milo de eboapa Milo no eye breakfast and as a bevo dia Milo and I was on my own son, Kabi ma mene papa, Madaroma, and Mofrano, one of me Milo, Naya, no more beer, said a bayan who deno ebacon kind of one dinner anymore. Vitamin in European, Milo Muma, I was about for penny, Obia, and no more beer. Tell us all made for me, no, ya dear boy, ya dear bam, where NAO best value data and voice officer. Tell us all for ya, Adiamo Bibia, and can one more when we use the telephone network, you know, Nina and the Sauber dial star 530 hash, star 530 hash. Away a made for me bundles are a very affordable. Ya and customized data and voice package and a diama won't kwa na what's me I'm streaming no browsing no and no course no so voice course no na emu aye de. Tell us how they say connecting energy na yagusu ya car no esi ho 2026 brand new Toyota Hilux no medafo pa esi ho no mo bia meje we no agro we no game park na edia ba we agudie mu promo ya che Toyota Hilux 2026 brand new pa we no tia rubber we agro na ye de yet play win and drive yani game park for any this agro we ni nyina ne say 10 Ghana the spare ubetimi edia taking with the agree mo would womienu you pick 1 and a pick 4 says you can would di agro na pick 1 na number 1 to number 36 now what you see lucky 1 number ewo mu now the agro was taking and a face so pick 4 no and a wood dia number 0 to number 9 ubetimi repeat number no one ma na 1122 no atwa obi so on ma 2233 no double 344 double 252 near na wetwa eno so ebie na che se ye di agro no na no sa wudi no wutie ye na kan ne ode anko ade a wonsa ebeka no dodo a adan ne emfam eni de sem kra wom ne se draws no ya born 5 daily draws 5 daily draws na say a day bia no ye bobo aba no kwa makomako 5 times there ya born 9 am 12 pm 3 pm 6 pm and 9 pm 9 am 12 pm 3 pm 6 pm and 9 am enu nti opportunity wo sa agro no wo betimi adia kosi sa 9 pm no ebebo 9 pm ne de na chese ka no abedi unsa ne sa ekwa we na obefa so de adia agro ni bi ni nyan so obedile star 946 hash star 946 hash star 946 hash na tenga na se the spare wo de edi agoni pick 1 and na se pick 4 na e winnie na e drive brand new 2026 Toyota Hilux and I say pick up. Game Park Day is making winners every day. Blueprint DNA organization for nature moho. Now we DNA who media bia yendi enfa emam. They say ni se fashion adoso. Ni se fashion adoso. E man enye mo hye mema no too much. I don't be abofra ni PM ni 1 year kra. Wa fefe na wonyi na ne ho ne ho no ne ho ni fefe ba no. Wo hye no watikọ na asede the way abofra na tiko si for me ba na ne
wo de ne mfa tentem no aso ano wo na do blueprint DNA organization aso ye na ye DNA no e de ama akwanto mu de aso ye saa so ejapade de bibia fa de ne ho bia no ye de ho dwuma ye number e 0547113957 0547113957 eniema be na wo pede asiesie wo dem a wetina won sanka bie ya ama papa onso ayesa de abu wakwaje refa ajejefe ama yesa so de abu aka ho wo penima papa ne border form say wallpapers, blanket curtains, material curtains, aroma diffusers, bedspread, inflatable sofa chairs, ring light. Wo pen mirror we nanka say me anka me eyewitness. O pa hwehwe de agina woni bi na etimi hwe firi wa pampam ko so na ase de ani efa pa ya ne border from abenya wa Alaska Star Enterprise aso ye one ne wo number 1 key distributor be ma ne papa ne bo eda form kuma se owadum Prudential Plaza first floor Mrs. Anoche Plaza hwe ne mu pen no wo du ha no afro ma me Accra so o to do MTTD office no na Ecobank hwe ne mu pe Alaska number 0256 330 075 and I say 0200281080 o partner for life a latest form but for pa we ni mattress on here so be dead so na ama oni peduane sisi ne ho so wo da mattress we so na otimu sampa wo da sorry na wo ho ato safe for mattress ne moto kama kama just bogo control mu na fa online no fa okotodwe ni simu ni ade mattress bi wo ma wo aya wo bum nkotodwe keke no na okotodwe na piem akosi dade so eno no mattress and say iron rod but for pa latest for mattress and also ma unsaka bi na odeda so Accra ya number na betimi afraje wo de ni mu nsenka ye 0302231155 and akuma senso 0322 029365 o partner for life dear a latest foam mattress and your latest foam they are canina you they do yourself it's say ebe how bigo Kolaskan and win instant cash promo yes bigo is paying for J cap no say no mo ka bigo bigo this is a bigo no ma no mo and la me ama atimi age cap no enti bigo Kolaskan and win instant cash promo no die agoro na ye die ye tisika nkoano ye agudie no je say money no be money no be no bigo listen come person me di sika me person come di sika bube e wo brofo mat ama nti na me refi sa high insurance fm ka se bia mo abrofo nim nti abuso ya bigo kola de hia ne so obeto bigo kola no otwa no ahwehwe o QR code now with the smartphone no scan code no scan your video ad kakrebi now wa enter with details to stand a chance of winning instant cash sikapuduo on sabetimi aka wodie eno nti buy bigo right now big on taste share QR code na scan na win big NL for and regulatory promo we say ya chese enya asem ketwa Asante Achim Community Bank PLC sika krabia eba local and international money transfer ye di ho dwuma Ghana ha amanone ba bia pese ye mane sika ne fa no ebekọ edi amount afenso susu account no ye bie ye beji susu no edi egum na bosia so na wo pa instant loan ye nse wo ketwa ebida so bre da na wo do bosia bekọ piece of ne hye papa ya wo dia ya Asante Achim Bank wonum de egu akwem se jumeni bi adobos me aketu afa control and as accountant general department no piece of your wodia we guarantee sem bi nim commitment fee to bia nim for ni chemu Asante Achim Community Bank asye simedi asa pepepe na osika sem jumedi bia wadi awie mese sima ba ko beda so na enkomo na okodi and ama wache cause ye de unye raya so ya simedu asa pepepe na udwuma okodi nyina wadi awie Asante Achim Community Bank PLC ye wodwansa Asante Achim North agogo kono gudwa so fun ase oduma se ye duase afun kwanta na Roman Hill afa ye number no 0501333401 ladies say afo enya afo ladies make afo say afo kwanta inti number ni 0501333461 0501333461 and I say 0501334336 Asante Achim Community Bank PLC when ya na wani no eprusuo wani ni so aye ko moja beda so wani na ye bisi eso aye kusu no hwe akenkan aye woden wani no we dey che me advert
It is a commercial jingle. When you know, I busy, I blay, I can carry your day, made of 40 a day. For any idea, no comma, a herbal clinic as 2 year. Nation to any idea, I say, and for a mouse, glaucoma, cataracts, cataract near te. Sanaka make cataract near tenable, nanka cataract. But lady auntie the age of the a cataract and we ete. Aha, 20 and 80 hours to the senior. Fako ABA herbal clinic as here. I think so. Sexual weakness, menstrual disorder, hypertension, stroke, prostate will leave a no kidney. Adia Abahwa, Kasua, Doctor Millennium Insight at the last stop. Kumasenso or Kwada Sojourner. Yakese tree penowo domayinko or Ebenezer Preparatory School ya eben appear could be cold store no doctor number A 0541 565199 and I say 0502 812 161 ABA Herbal Clinic yes in Yamensa ewum aposia ebeboa me relax aposia ebeboa say enkrofo eboyem entutuo enkrofo shija eguye so enkrofo boye who's enkrofo Medofo pa uhia se obetiri wo se wahu na ate wonu mama wonu mo ye hwan tiri wo se na wonu mo nte wonu mo nye kama na wonu mo ntoso aposia no anya ni nyina na eboa wo aponse de woto anu ato papa preku we every Samara Company Limited asuye ebetu kaka ne nka ni nyina every wonum ede akọ ede amount eye kel charcoal toothpaste eno ena make am for ede amount say obema wonsa akebi na ode akiri wo se kaka ne nka ni nyina asi munka wanka wadodo ntokro no ni nyina be free ho ede amount Samara Company Limited ne kofa baya to apeti dwama so chese ene no kofu gumso ama meka se nyina asesa ene kwa fabaya wono mo de baye me do for parkel chako obenya no dwama so ye number ye dididwa 0246864798 and I say 0501454462 sidie mo ani je enye se oba fe wo sina ye ko se ko jan da bi kel chako toothpaste be ma wo sene so afi na wo sene so atse na wo sene so apo aye kama woyam ene ye oyam ehuru so oyam ekeka oyam hihyewa gastro suspension and on the capsules now here say obeno no mobie abofra woni fie dudan want me eno madro ni bi afa wo pay for no wo doctor and answer wo pharmacist and say one of adro no ebi ntia no bet na ha che say gastro suspension and in the capsules and I make am for edia mouth set obano no bi abuso e wo dwama so tobi pharmacy over the counter medicine sellers menya bi ato awake purified drinking water yensu aye nyina ya ja atum se ebeno no bi wonte ne nka ma wonsa enke bi eno na ensuo no eno ni nsu atere se yensu kroje mu ode no nsu we na onom na ekogu akoma ho ana wo bo adwofon blocket kwa na achewa na aka akoma nesi I say I restore our money back. I awake purified drinking water. And no swa. Ebe bona I should sani money in a woni pedium at the amount. Me do for passion and so say ya one for life campaign you go so aye di ho dwuma Mr. Mo ya de wo ya de anya ya nkonyu to ni bi ntina ho ntro emfa monyum ya de ya inzi ya nuanom na mo ya cardiovascular diseases Mr. Mo enso we say wotobia unim say enya say nsko do na wotobia no mo wo ji obi nkwa Kasa preku PLC ese enso no boto ba ko bia beto bia no tekusempo ebu ho ayetete ebu ano de kobo asafo yi ewo kolebu ayawesa bia eno ntime sremu ye no musuo na engie na yenso yengie afoforo eye awake purified drinking water bonsem ma yesu drink awake drink water ebuso nationwide obenya bia to ba bia obenya awake enso ni bia to toni bunkra na efa kofie kono no bia sense FD fonso Ajiatum Pharma Trust Limited asfie ye one mama ye nuopi Lumi Trust wo ho malaria drop papa baby vi drops and syrups emofred drop papa neurodol gel and also body pains joint baby ayo ye bia papa ebetu ase bioglobin syrups and capsules and also iron wom vitamin B12 folic acid ni nyina wom eboa ema
wani so ebiri wo moja so atini nyina be kokama afen so trouser 400 tablet and suspension eno so diwema sunsunuro papa ye no so no mu bia eboa etu sunsun ase nyina every ni pedua mu value vite wono mu dia ba from Trust Limited cover buy so dia value vite kwade me se mu awodo no ebia ni wono ma yeketo wo eboa adwuma nkasa value vite value man wo value vite osteo life value vite platinum plus value vite value man value vite omega 3 fish oil value vite immune life value vite beauty plus value vite Acthroflex plus value vite menoke but for pa edro we man sanka bi na eno no bia ne de mabobo so ni nyina no from Trust for one mo dia pa pharmacies over the counter medicine sellers when you be ato for obetimi afre ya nkase aso ye Pharma Trust Limited ye number no 0561 088 666 and I say 0561 088 663 pharmaceutical wholesale bia wonim no so for any trim ho na ekoje do so po easy brands wonom ena abraye easy akade nyina o jade honom no easy brands na apa yana yedi kan mamu easy rice ya ka che mo se mo na no so ede mo ne kama ampa so mo je mo ya baba aso no soro ya che se mo nyom dia dance se mo we se ne so for mo na apai enhuri mo na edan kasa eno ntini asa bro easy sardine vegetable oil na twa ho ahia se fufuo ne abenkwan no eta ho akasa afen so delicious nutritious omega 3 no ahyemu ma sardine we say na oria ebo mo akoma bontem adwene no obon ma na adwene no press resardine o press be press adwene be kreke wani ne so ebo bie wani ma hu wiase ne honam fam nyina kama easy sardine eno no afen so easy spaghetti wono mo dia pa eno so wo de no amo no na the spaghetti no apeti na pampem wo na sardine no bia nchen enia we ba so na osene no easy macron so ye dia ba enia eba sauce no eba nkwan palava sauce garden x2 ni nyina nkwan no light soup no ebeko kama easy mackerel na ama bibia aye kama de ama eniema ya easy for edia be say yemo sardine spaghetti mackerel no edu market ubenya bi ke odwom Dr. Mensa Bantima dwom so amedwom ubenya bi ato Evans One Trading e was Sawaba Mama Junction ubenya bi ato ni do so po anaje number ne frɛ 0244244847 and I say 0204468590 easy brands here. We are always making your meals easy for you to cook and eat and chop. Last light deodorant spray in the body splash man sanke minute to go honam diano enye sham European standard papa ne dia bro no you wan hold on so emema ne dia storm run wild and a legend a man obsession instant crush mademoiselle temptation no man mema ne nyina edia for the boys and the girls. Last light body splash so nya bie to go honam diano enye sham FDA for ajatum and unti Nhyira Cosmetics were doom possible lane Zero Cosmetics were doom opposite A Life Stephen Body Cosmetics for Dr. Mensa China Mobenya Biato Kumase Prudential Plaza first floor Mrs. Anoche Plaza Shani Mupe Ubenya Biato your number 0240152204 and answer 0248315258 your partner for life latest for mattress where enya rubber deni bi de otwa ho anada de ne bentu ane sere benyina gum ni bia depi where mattress fum wankasa moto na chekon so ene wo bia makuntrum mu agina mu a mattress no ehodi bibia on also size yes kurana mattress we ebe bounce back bouncing you got to bounce and bounce ebe bounce back na just mattress no come up a latest for mattress sizes so they abegum said the opel size ni bia no open mattress ebe fold them ho nyina ya yenya baby nyina krana ye obenya e latest for mattress as we akra number na we so free na oje wo de ne ho nsenkaye 0302231155 and akumasen so 0322029365 o partner for life latest for mattress we nyankopon free now you are for free ha de aka ni nyina you mpnesi nchen de ohia obra bompa latest for mattress eno na beje wonkwa eno ne mattress a brokiat crack chewa eno ne mattress a brokiat chewa ukoda so a na akoma na kesi ti wo da so na we for adwendwen nyina latest for mattress edwuma wo kwan bie ya wada ma ye po bia ma na ye adwuma ede ashaga na animonyam ninya ne se wo obi a woni memma garment pampa woni memma de pam shirt a shirt trousers a trousers suit a suit ninya bi wo obi a timi pampa professional ye hiao afen so obi a wo pe memma de pam wa de sua na watimi de abo brother cho so ye hiao wona wo ba de sua ne ma fully professional training e wo memma de pam nim na wo sana wo sel sua de no yama o sewing allowance yetua oka yama o sewing allowance na
usua de ni so opportunity o so person be kan ye team ne ho a ye be ma ka team ne ho ana so person o te ho a eno no ye njeja o sa kwa ye be bo chi dom kopim se obenya ba bia obesi a odwumadi a okodi no etimi aboa enti e wokoma se tech area ho ne wo around tech police station e ho ene wo je number na efre 0549 528 402 and I say 0541 352 046 0541 352 046 Amanano Community Bank PLC. What's not see commercial loan I open personal loan, group loan, SME loan, Cosmo microfinance loan, Bonanza loan, Coco agric loan, salary loan, auto loan, access finance loan. Bosia ope bia, bosia mu asumdue, bosia mu wodada, bosia mu didiye ma hunto. Eya Manano Community Bank PLC. Bosia no sabeka no sa pepepe said ye open no afenso sikamu Jumedi ni ye dipa yeah ebasika sie mu a ye beji sika na sie dia ma account nyina so ebie say current account savings account cause microfinance savings and in that social savings and a fixed deposit no so fixed deposit and also ye bie local and international money transfers ye di ho dwuma aso ye kese no wanyina hin lorry station hwe ne mu panie wo as of market so ye ben VVIP bus terminal emrom esreso ebu akwatafo na bibia ni so ye wo ho ye number ya ye didi dwuma e 0208 007 254 and I say 0243 270 734. Service beyond expectation. Amanano Rural Bank. Amanano Community Bank. Say Nedi new. Amanano Community Bank PLC. I was here for me. I'm DJ Medin and then I could see your boy. XBet, the Agrono will be out there. 1xBet, not going to call a crash, burning hot, crystal, and our Western slots. Use the GH1 Games promo code, meaning a 300% bonus, and copy 5,500 Ghana cedis. 1x Games, a good year who do Asha Homa, baby, biara. Gambling when you're true, inti chano wa sheyemu. Enye ma wana wendi mfie du mwache. Gaming Commission of Ghana, ajin kratu yatumu. Amuzu garlic bitters ma moja di afrusani ye blood pressure any cholesterol kofom eyi sciatica yaw eyema stroke ayarefo emam pomuden wani ehunade ye sugar level kofom utumi ehome ye Amuzu garlic bitters tumi ma wo dan na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43. For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, football-loving fans, are you ready? Your number one account radio station at the program for Fokra at the Brill. Questia Day, any Questia de Bia. I have Prime Sports. I have foreign tidbit and qua. Anya di Brevo. Dia Cotis Eka. Player transfers. Match previews. Any exclusives. Siami Gabitra. Questia Day, any Questia de Bia. 1:30 p.m. Aquapim 3 p.m. I have Prime Sports. I will share 104.5 FM. Amuzu garlic bitters ma moja di afrusani ye blood pressure any cholesterol kofom eyi sciatica yaw eyema stroke ayarefo emam pomuden wani ehunade ye sugar level kofom utumi ehome ye Amuzu garlic bitters tumi ma wo dan na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43. Everybody follow not sa malaria. A 3D no not now. One toe malaria too. Oh, popo. What do you do? I want the one. A dabaco. Lumlona. A damiano. Lumlona. A damiansa. Lumlona. No. Lonat. Scatter malaria.
Lonat, it is scatter malaria. A quality product from Blaze GVS Pharma. Yen hwehwemu hu se malaria wo mojam ansa na wanum Lonat. Na nam yen search na malaria no daso wo ho a ko hu doctor. This advert is FDA approved. Keep out of reach of children and report all side effects of this medicine to your healthcare provider or to the FDA using the Med Safety app. That's Rameti. Me zoom your package na be do. Wow, auntie, I didn't see nipa bebre etuto omunyama wo Jumia. Jumia nyama board da form. Delivering so yensem na Jumia wo bebia over 200 pickup stations across all 16 regions wo Ghana. Na dia mama kuma Tommy yem kramponi say me wo 15 days I met me a returning product and get cash back. No stress. She. Ofa chin so akwaji Jumia package. Wafa nie. Jumia nie. Download the Jumia app no. Saswabo. Sasso, come tonton preko. Sasso, come tonton preko. Edana drama ne buseshe. Yeah, hakesia ne malaria. Minya me pone me sasso spray. Every mosquito started run away. Oh, come on, tonton preko. Sasso, me se come tonton preko. Oh, come on, tonton preko. Sasso, come tonton preko. Nani sham ne die, demonstronko. This advert is FDA approved. Ah, mitini mo na me na ya me ya. Me hwe na asie yi. Awokura sanso de me. Ah, we de kafra. Na so ya de mi manu edu. We nya Procode. Oh, and then answer and I'm called drugstore Ecoto Procode. Now so still na mitini da so pile. Mama hwe, baby, e fake. Person yan kwa drugstore ho. Me patcho ye to Procode. Debbie, anyway. Oji, na we so ye djuma pepe se Procode na ne bom so edefo. Ah, aya na mentia say sa manfo ba se wo mpe Procode a. We fake e de ma wo. Ente sanso a, we ye foforo kire wo mo say, e ye djuma de se ne Procode ye djuma na. Nansu Debbie, e dre to be boa ma ho to won tam de. Eno ani Procode a, koja kefo na ye. Se nye koja Procode a, enya de ye beje. Ah, enti we no original Procode no. Koja ke no. Say ye tipa ye. Pepu, unuma sisi. Ana se ohwo na dodo wa. E dre betimi aboa ma ho to won tam de. Eno ani Procode a, koja kefo na ye. Procode, K-O-J-A-C-H. Procode. Sankratwe, FDA Jatu say eye. Ade, couldn't sleep at night. Ye frame na Nana McBrown. Many Jimajum house wa. Enti me fama juma niagrokra. Sarah na men famin nasu en diagrokra. What done tuntum ananta friend in one kiti bi hawadwene. Young kasa. Nunti na me use holy multi-purpose insecticide spray. Ade kuntuntum entafre ene one kiti nyina. Enti kwaji holy sesia ne dana papa. Holy mosquito quell. Holy multi-purpose insecticide spray. Dana kron. Se upe dudu etua. Fra 0302 681582. Kumasi 0322 037623. Uspray with them wa. Kaine free hot minute edunum ansa na wawura ho. Afei enso mosquito coil so abra wo dem ho. And fun to baby am France Abeka. FDA agi ejedi nkratoi atum. With holy insecticide spray. Impanyin say dachi asɛmti na ye dokoto kwadua ye jam ho ne senti na Mantenyin and Kasai Community Bank this susu account aba say beboa yen we ya hoche brem a Mantenyin and Kasai Community Bank susu account no ehon fa so say kutu sa hoche bank profimo susu account no wo ho say ebetwitwa age a Mantenyin and Kasai Community Bank susu no obia betimi agibi me kire wo eneme na afei so
wobɛtumi de wo susu account no agye bosi a ɛho nsiho no yɛ ketewa bi. Amanten Nkasai Community Bank wɔ adwumayɛfo a w'anim te a ɔbɛba wo nkyɛn abɛgye wo sika no. Nti ɛho nhia sɛ wobɛtwa kwan bia o. Sɛ wohia nkyerɛmu a bowura yɛn korabata bia ɛbɛn o. Ana afrɛ yɛn wɔ 0501 290 592. Amanten Nkasai Community Bank. You're the new partner serving your interest. Bema wo Johnson ni mu pai ebikam eyaw ene moja edi akira ana wo tempampan e wo Johnson n'achi ensansa gu bema no ho edura ebeboa wo ene amuzupi oba wo bema no wo tempampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa wo ene amuzupi ubenya bi e wo pharmacy ne herbal shops nyinam. There comes a time in every young guy's life when something changes. The girls in your class, they are not as loud as you thought, and not as annoying either. Their voices sound different now, almost nice, and somehow you actually enjoy spending time with them. Luckily, some things make it easier. Start the moments that matter with Munchie chocolate chip cookies and experience the unmistakable crunch of chocolatey joy. This advert is FDA approved. Hey, intimi kwami bampo penny. Market ya enye insuota na yesta ibisano. Anton swa bobu. Esanse me bucket ye miensape. Mini thank you. Emom dum fo bia dum me. Wa bombo sia se me nkope tank into. Na dien tank na meta min high. Syntex tank. Dien na echepa. Syntex tank. Tank benzu ne kita warranty bebre. Syntex tank. Na face so unim my favorite color no. Tank ben ne bitimi ayama me. Syntex tank. Obia says Syntex tank. Case close. Tribel tank. Shede ya chro. Eye SINTEX. Syntex tank ana. Enye na bebie. Syntex tank. Eye strong. Eye tough. Dachi, enkwe obiara ene we are seeing na adania your computer. Na computer yi wa e krado de. Se wonni practical skills mapa send your Uniat Practical Institute dia. O ya ka echiro. Mensembre eni sika wo suku biara ho keke. Koje practical IT skill training. Awo Uniat Practical. Na bo dachi ho ban. Sini nimdefo bebre na fa wonsem age won tete. Hwehwe Uniat Practical. Yen courses ni be software engineering, network and cyber security engineering, computer hardware and phone technician, design technology, data science and analytics, computer basics and office administration, online business and e-commerce, artificial intelligence, AI. Na ni gisem ni say, we obi a won so computer mu krada, ubetimi ababeka ya ho say, you don't need any IT skills. Yen courses ni na practical. Na AI no so de, ye da hye adisuenum. Ye regular, weekends, and evening classes. Free UPI school says ya. It was 0555 383848. Make sure 0555 383848. O Kumasia, Uniat Practical. It was so and so. Tech Road. Young website upischool.com. Uniat Practical Skills. Proven Careers. What are that? I was for I have a problem. I walk up at you. I didn't miss account. Yes. You quite say, any more possible, Mississippi. The children don't to me. Oh, Brenda, wait, I am Nurudo ice gel. Waposu, Ujonku, Ukone Yawayana, Udi Faswa, a year you might say, Udi ice block. At 2 million. Now, you know, to how in our soon away, I am Nurudo hot gel. Why say no, Essisipa? So, would it you apostle? Hey, I bet it shows market will be bad. I have Farmer Trust Limited or more Farmer Trust and more Aqua employee Abegaswa. Point to Mount when it's a sea is believing. Mamma Kakra, there's a one down there. I am wrong with the mother. Nurudo hot. Sure, I'll go away fast. Be a damn fast. Farmer Trust Pharmacy, providing quality and affordable medicine you can trust. Nurudo Eyes, Nurudo Hot Gel, Pins Nibe Gane, FDA Achi Judy Kratwe Atum. Get ready. And unleash the taste of Storm Energy Drink. A bold flavor, a big attitude. Feel the vibe, own the moment. It's your time to be different. Storm Energy Drink, make your mark. Proudly produced by Casa Preco PLC
Excessive drinking can be detrimental to health. Not recommended for persons under 18 years, lactating mothers, pregnant women, and people sensitive to caffeine. This advert is FDA approved. On Galicious Abewaha promo no at Twaswa Kosi 15th August 2026. Ba Onga powder promo sachet edionu. Anna Onga shrimp tablets promo wrappers edionu. Anna kamyeno ni nyina bom mani nye edionu. Nako Onga redemption center biara benho. Na chiwo scratch card. Scratch so na yiwo code Shrunkunedi. Bubo Costa 713*27#. Na di achede oha. Sika ni achede a ebro 4 million Ghana cedis. Dawa ubetumi. Sika achede kopem 200,000 Ghana cedis. Appliances. Ni achede bebre. Kanwe na promo ni berry 15th August 2026. Inshishe kakrawo. This promo is regulated by the NLA on the Caritas Lottery platform. FDA achi ejidi nkratso yatum. Kanena ya from me Amanana Rural Bank PLC. Say dear midin for front day. Amanana Community Bank PLC. Media for Frady and Yama for front of media back Canada. A be any funeral loan. But Jibosia Paye, who we are for better dear. Half so Freya near for a bear for a pine sunny a bear from Fidia Major when somebody amount. Otra will swan and Nissa will say Kana MC so answer Kanwa today. Aye before. What before Brani I do see Kadiamo about for Amanana Community Bank PLC. Sika kiti binya bejo. You mother than a service account, current account, fixed deposit, NASA Bosiana Diana, and it is also loan wo bonanza loan, your car auto loan, carefully. Mombaja Bosian Koyamuki, and into the Atoya Bosia to your Krabata Shita Menina. Yashia Cassidy, and when you're in the Lawrence Station and edition anymore. Yes, I will emrom, listen, Louis College of Education anymore. As of marketing or home, as Rasso, Biani, Abuaka, and not tough for phrases and Kobo. 050-972-4946 and 020-800-7254. Amanana Community Bank PLC. Service beyond expectation. Sami sorry no pa. Kale Chaco toothpaste na me de twitwi missing. And mommy confidence the money nyina. Se wushia ama na me sifite guso na mesrea. Eyo wanwa hu. Me de Kale Chaco toothpaste and twitwi missing. Obo ade ni pa e wo bidie mu no. Ene e dia ye Kale Chaco toothpaste. E boy sin ho ban e free mowa e boy sin mu tokro. E si ahye ene enumunka. Sure say amani Kale Chaco toothpaste so nie. Yet center for. Me de magical Chaco toothpaste atubu. Me use na no pa. Ya na dwa me koda no. E ma me sinye fita. Confidence level kwaso. Enti bi na ma na me sin 32 ni na aguso. Enkane no ane maame num di bidie twitwiri yense no asaya bebie mu o bidie wo Kale Chaco toothpaste mu no MSC efita emana hoden ne sayi nka bia ma wonum ye hwam enunti mu amonom coffee wine any tobacco e kamo seso no aba mamo Kale Chaco toothpaste sankofa yenchi Kale happy smile FDA agi ejodi nkrato ya tomo. World Cup Mrenabo, no one pay football, no one's here. Electroland Ghana Limited, Eddie Stadium, no Bawufie. And one is over to Samsung, TCL, and NASCO Smart TV, a 50-inch, and Nadia Brosa, and your free DSTV decoder, and a 1 month free subscription. Share World Cup, though. Yeah, the Bawupunano live. Now, what's seeing a discount at Woodrow, and a free Zappa decoder. Electroland, move for World Cup no Murphy. Electroland, who bound to me, show. Etika wona ko Electroland showroom bia wo Ghana fa na nyina anadi obenwo ana obetimi afre 050-315-9739 call www.electrolandga.com nemom kai se nhihye kakra wo ho eyego Sena de ya mini nyina na ya nsonsono. Nsonsono de se na dura ne Trazol 400 albendazole. The tablet ni nsuo. Ampa unimaduro no. Eno na agi mi yo. Na de da wo ho ne se. Enwu hia se obedi ade dokodoko bia. Ansa no anom Trazol 400 albendazole. Ne tablet anase ni nsuo. Na ubetimi anom no tambia anso. Enya na dwonko a. Entimi de bi mpa mi fio. Mini mabusua de. Trazol 400 albendazole. The tablet eni ni nsuo. Eno
Adwuma ne yedi kumo sonsono. Me say, me pa bi nzuma amro. Wo benya bi e wo pharmacy ene drug stores mu. Atufo nko Pharmatras Limited. Fre 0561088663 ana 0561088666. Kai say, edro yi enya mankwada wani mrumfie mienu ene apemfo. Trazor 400 your family's diwema. Enkratu Food and Drugs Authority agiatum. Remember shit that your mama made. For home church all of it watch it. Back to school with Kenke. It's here, come chop today. Did this shit to home it taste? 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 Onion, ginger, garlic blend, flavor yet there. Pepper, shrimp, and fish inside. If you're DNA, no preservative, just herbs and spice. Natural we taste, spicy we eat. Did this shit to home it taste? Corner, chew it taste. Now that's your choice to make. Spicy taste like mama made. Did this shit to home it taste? 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 Me bano che will be 2 years. And into will be when you intend to mahodimu. I can't believe it. And you believe you Baby Vite multivitamin drops. And my wife this is some of friend no more. When you intend for professor Baby Vite multivitamin drops. And your son with Baby Vite the syrup 100 ml and the 200 ml. And was some my wife a couple be toma ye mano. About frabe ye di pabrania. Ne free from your bay free no frabrim. Baby Vite the syrup and the drops are na. National so say Baby Vite drops with vitamin C. Sansuna Baby Vite syrup, crea vitamin C, zinc, and vitamin E are Emma and Cora immune system and strong. Baby Vite syrup, Nene drops, vitamins and minerals for a healthy baby. Baby Vite multivitamin syrup and Nene drops. Our pharmacies and the chemical shops at phone for Pharmatras Limited 0561 088 663 and now 0561 088 666. FDA Ashesha Sa Ejedin Krato Yumuaja to Mr. Eye. Get ready. Grab your bottle and unleash the taste of Storm Energy Drink. A bold flavor, a big attitude, feel the vibe, own the moment. It's your time to be different. Storm Energy Drink, make your mark. Proudly produced by Casa Preco PLC. Excessive drinking can be detrimental to health, not recommended for persons under 18 years, lactating mothers, pregnant women, and people sensitive to caffeine. This advert is FDA approved. I've got Nhyira's milk. Check. I've got her Cerelac. Check. Okay, Nhyira, let's do this. 2 grains, wheat and maize, smooth and creamy, prepared by adding the milk I choose. Cerelac wheat and maize, the care you trust with the flexibility you need. Cerelac, care for them, count on us. This advert is FDA approved. Se malaria chiwa enya yade nko na de brewu ese wona wasundwie ene wo mre e basa wontumi nkwa adwuma enya me ho hia pa no so a wontumi nye chese edane ofie nyina ebutu Sebasa, Vegatem, the Mojina brand in Tempaso, a Atemitha, Nilumifantrin, Yakabumaye, na malaria srono say, Yesili, our alu package papa bio, National say, tablet no beer hunia, intimum nina. Vegatem now day, malaria don't finish. Soroko Jume, na Pomudinia Hodina Ba, Vegatem, Mama Pomudine Sinidade, Vegatem, a chi malaria son, Nama 1 toe, Yavunusu and any suspension mampara, a Panacea Pharmacy Limited, and a cra and a side distributor, open the door to our 0593-802-668 and 0274-182-917. Hwehwe wo mogye mu hwe se wo malaria wo mu ansa na wano medrui. Famed safety app no so ebo edrui ho nsusuanso boni biara ho amane e kire wapomodin hwefo ana FDA. Afi so kra no wo bia yam mofra entimi fa won sanka. FDA agye dwedin krato yatum. Ufie betimi adani be. Nhyira FM. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 FM. Morning.
Nhyira 104.5 FM. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 FM. Ufie betimi adani baby a upe bia. Ebetimi adani stadium. Goal! Hey, what a strike! Ana fa kwa yebu TV, any computer game wo. Aha! Yenko. Atoda, ebetimi adani classroom. Madam, me patcho menti ase. Yo, yes, I'm for subio. Near walking na won't ase no. Nini na. Ebetimi adani office. Aha, orders no ahina ye ready. Okay, Mundi can fanko East Legon. Ebetimi po, eswa ye fa kwa. Ye nhwehwemu wo. That a big bang theory. Chain, mami bisa chat GPT. Ubetimi ama ufie adani baby a upese eyibia efise emfa ho ni ne upese oye wo ufie MTN fiber betimi aboa wo amwoye nya 500 Mbps unlimited internet a ne bo no form a free 299 Ghana cedis echo for MTN fiber bra ufie ana wadwuma mu ene come my MTN app no so ana se bo *5057# but check fiber availability no so ana se number e wo gen no na rese fiber broadband awo baby a wotino a na tobi ene ya MTN kuma eda yesi wa nyina ne se obeye military commander. Attention, eyes right, stand at ease. Ogusuri eda yesi ho adwumanti ni sika na ocommand wa EcoBank mobile app so. Operation Supply Aketria dispatches sika 1,000 units via Krakow Benin in 10-10-10. Etoda ope extra control na wetimi ato enyama ohia pe. Mobile app command center activate virtual card protocols. Nitria sneakers ni t-shirt leather coats no die abort mission. Chese General Adakrano na ne standing orders with any bill so. Wa EcoBank mobile apps no ubetumi akommande usika de didwa wa Ghana ni abibrem aman eduesa mensa so. Download the EcoBank mobile app or play an Apple Store and Nhyira. By the left, about turn. EcoBank, the Pan-African Bank. EcoBank enfreo ana ensene SMS emisa wo pin OTP bank card ana Ghana card ho asamo da. World Cup fever no abo na Electroland Ghana Limited at the stadium ni je ni bawfie we dey ya tete nyama ni nyina so ye pese wo go bia pefe na wetimi abwaje won so asa wuti stadium hobby and entini e bro discounts e was Samsung TCL and Nasco smart TVs ni nyina ma match day bia nya we nije da na beji ye powerful air conditioners and ye coolers ye top and bottom mount chest and display fridges no gas cookers so ho washing machines microwaves and ye small kitchen appliances ni ye keka ho nyina when the football promotion is so power fimu ka ho na kwa ye showroom any anamo si for one more Ghana fan nyina ana friend was 050-315-9738 ubetimi so call www.electrolandgh.com. Electroland ye the stadium no bawfie. Hey, welcome back to work. Charlie, thanks, bro. Thanks, bro. Malaria really knocked you down, eh? Charlie, no joke. Hey, fever, headache, vomiting, loss of appetite. I couldn't even eat my usual fufu. You and fufu? How we go do it? I hope you got tested before the malaria treatment. Oh, yes, I did. And thanks to Malatu, I kicked out malaria one time. Sharp. Anyway, sorry to ruin your excitement, but your boss asked of you. Okay. She says she has plenty work for you. No problem, Charlie. Strength day. You see, When malaria strikes, take Malatu, containing Artemether and Lumefantrine. Comes in tablet and suspension for the effective treatment of malaria in adults and children. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Malatu is manufactured and distributed by Ernest Chemists Limited. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Bema wo junso ni mu pai ebikam eyawo eni moja edi akira ana wo tempampan e wo junso na chi ensansa gu bema no ho edura ebeboa eni amuzupi oba obam no wo tempampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa eni amuzupi ubenya bi e wo pharmacy ni herbal shops nyinaa.
ɛfa ne mobile phones ɛne ɛho nneɛma biara deɛ Franco Trading Enterprise ehura di kind dada nneɛma yɛ papa ne nea ne bua 4 deɛ yɛn nkyɛn na ɛwɔ phones brand bi te sɛ Nokia, Samsung, iPhone ɛne deɛ keka ho biara no yɛwɔ ne nyinaa bi wɔ aso ahorow nyinaa yɛde Franco Smart TV ɛfi 32 copy 65 inches a wohia decoder biara tabletop fridges ɛne Franco air conditions a ɛfi 1.5 ɛkɔpem 2.0 horsepower ɛso abɛka ho wedie amama nigye ne nyinaa wie pɛyɛ sɛ wɔ sekrom kwan deɛ a ɔmɔden akɔ ɛyɛ Franco Trading Enterprise branches awora mɛbɔdi akyerɛ shop ɛbɛn Jaba Jewelry Challenge Bookshop yɛwɔ bio Edum Old Mecom yɛwɔ store ɛne Kufuor Clinic yɛnhwɛ ne mu saa so na kɛgye tia New Market no yɛwɔ shop ɛwɔ hɔ betumi download the Franco Trading app ɛwɔ Google anaasɛ App Store anaasɛ visit your website ɛwɔ www.francotrading.com ehia sɛ wobɛfrɛ ɛwɔ 0245316969 ɛno nso wobɛfrɛ 0560684147 krakrakra 0501525698 Franco Trading Enterprise. When I say ABSA, you say yes. ABSA Banking T, we go say yes this 2026 till your jobs but drop it down. Yes, you listening to me right now. I know you get dreams. A work is here. And they work it well. Like me, I want to buy that Porsche car I've been dreaming of. I move into my dream house. No landlord will send me a bill. Join the ABSA family and let's help you say yes to your dreams with tailored banking solutions from loans, mortgages, credit cards to digital banking and more. Make 2026 the year of yes with ABSA. Your story matters. Old man, obine na yere nama. Ode ne ko hin. Me be ye wade amanate afiri wani so. Ye nana kafra. Musaba madinachi. Mani hwe. Oh, kafra. Nim se wani nye. Ene wo be hia ABA Hebas. Ono so de wane ABA Hebas. Osofo 3 days. Osofo oyo ani. Osofo abrantie. Osofo rasta. Bunu mai dokota kunyini no. Obepie wo asanteman mu. Wono na da ABA Hebas Center no. Se ye glaucoma na se cataract ye kan se ete. Na nsa pepepepepe. Eno nti ne yefra no wosofo 3 days no. Wo kwa hwani na wani ate. Yenye operation wo ho. Yen hya hwehwani wo ho. Yen fa duro so nwu yani so e wo ho. Eno ani se wudi didi keke. Na nsantem hwim wani so da ho clear. Na yen nam how pade a. Ebi ebete ne te. Se wo bo da bridge kojo takra no. Eno kra wo de kwa ebi ebesem na kanya na ho peme. Se what de me kan yase. Aha ma ate ase. O wadura yefra ne se manpower. Eno na be mo wo adwuma sa brante na so ya kase ne wodoma hin kuma sen so behunu ABA Herbal Center wo kwada so dwuna se ye na chi wo pe adwuma ejoda kopem memene da anopono wo chi kopem anwumre no nsia prayen e wo 0541565199 anasa 0502812161 ABA Herbal Center mani so da ho If you're waiting, are these not the same rings you were given at your wedding ceremony 5 years ago? Even the gold necklace, bracelet, and earrings haven't changed. They still look so sparkly and beautiful. Yes, so even our 5 years anniversary crown, John got me some very beautiful new natural diamond jewelry from the same jewelry place. That is Aurora Premium Jewelry. Aurora Premium Jewelry has been a solid jewelry plug for years. They make the highest quality pure gold, silver, and tungsten rings on the market. It's perfect for proposals, giftings, weddings, and engagements. They even back their jewelry with 5-year warranty for gold and 3-year warranty for silver to give you that peace of mind. Plus, they give you a massive 10% discount, including free cleaning essentials on any Nest Gold purchase if you've ever purchased from them, and also free engravings on all pre-orders. Find them in Kumasi at Ahojo on the first floor of the same building that houses Robert & Sons. Shop conveniently on their website, derorashop.com, or for further enquiries and delivery, call them on 053-678-0369. Aurora Premium Jewelry. Luxury in every detail. Get ready. Grab your bottle and unleash the taste of Storm Energy Drink. A bold flavor, a big attitude. Feel the vibe. Own the moment. It's your time to be different. Storm Energy Drink. Make your mark. Proudly produced by Casapreco PLC.
Excessive drinking can be detrimental to health, not recommended for persons under 18 years, lactating mothers, pregnant women, and people sensitive to caffeine. This advert is FDA approved. Mebanoche will be 2 years. And it will be when you intend to mahodimu. I can't believe it. And you believe Baby Vite multivitamin drops. And my wife this is some of the when you intend to Baby Vite multivitamin drops. And your son with Baby Vite, the syrup, 100 ml and the 200 ml. And was some my wife, a couple be Toma Yamano. About Frabaye the Pabrania, free from your Bayer friend Mofrabrim. Baby Vite, the syrup and the drops are now. National so say Baby Vite drops with vitamin C. Sansuna Baby Vite syrup, clear vitamin C, zinc, and vitamin E are a ma incora immune system. A strong. Baby Vite syrup, Nene drops, vitamins and minerals for a healthy baby. Baby Vite multivitamin syrup and Nene drops. Our pharmacies and chemical shops at Phone Pharma Trust Limited 0561 088 663 and then 0561 088 666. FDA Ashusha Ejeden Krato Yumuaja to Mr. Eye. Wone me be ya adwen se nansen sikasame na from kra ne scientist ahocheba eye yare hosem pa efri se bosia honsem aye den ankasa ena sempo wunya bosia ne dia ehonsi hu kra timi bubu apre mame nkamfo amanten enkasai community bank mawo oye wodahia mubuafo dia bosia na ohwehwe wo se woda ada obo bosia hodo ni nyina bi salary loan, business loan, susu loan, transport loan, funeral loan, microfinance. So ye juma kumebi now here sikadia trim. Agric loan. So ye krieni now here sikadia so pia yonu. I'm maintaining and Kasai Community Bank. And ye konebra dia o kwane sa on say kan obosia. Wa juma ye phone nim ti an kasa sane wo abotre de ma. So we here nchire mu a. Frɛ one was 050-129-0952. I'm maintaining and Kasai Community Bank. You're the new partner serving your interest. Mebanoche will be 2 years. And it will be when you intend to mahodimu. I can't believe it. And you believe Baby Vite multivitamin drops. And my wife this is some of friend no more. When you intend to Baby Vite multivitamin drops. And your son with Baby Vite, the syrup, 100 ml and the 200 ml. And was some my wife, a couple be Toma Yamano. About Frabaye the Pabrania, free from your Bayer friend Mofrabrim. Baby Vite, the syrup and the drops are now. National so say Baby Vite drops with vitamin C. Sansuna Baby Vite syrup, clear vitamin C, zinc, and vitamin E are a ma incora immune system. A strong. Baby Vite syrup, Nene drops, vitamins and minerals for a healthy baby. Baby Vite multivitamin syrup and Nene drops. Our pharmacies and chemical shops at Phone Pharma Trust Limited 0561 088 663 and then 0561 088 666. FDA Ashusha Ejeden Krato Yumuaja to Mr. Eye. Hello, Maha, me frefio bank. Se see yenya or how we system ni hunti, and who be here say ye bebo account ni hubai. Miss Shaw, ubet me up bo account number. Sambo username, no password ni mami. Ni yen ni nyu see no more enemy ni ya. Ni nya kwan fa wo account no dijuma. Ani, wo username and no password. Me pese me hwe say ye no ana. Sheye wo fraud for ho wo bank emisa wo username pin ana password e wo phone suda ma weni na ho na so bi eye wasa we hununtem esia no kwan sankai boy Ghana Association of Banks na dey bro. If you spot the fraud you go fit to stop the fraud. Get ready. Grab your bottle and unleash the taste of Storm Energy Drink. A bold flavor, a big attitude. Feel the vibe, own the moment. It's your time to be different. Storm Energy Drink, make your mark. Proudly produced by Casa Preco PLC. Excessive drinking can be detrimental to health, not recommended for persons under 18 years, lactating mothers, pregnant women, and people sensitive to caffeine. This advert is FDA approved.
Enti na su biem. Owo de dom beko, odi pon kese atutu. Nananom ani abre. Nananom du pon kese atutu. No kwa owo ti modern. Owo ye monwono. Owo wa me ye mpanyini asa. Ene nananom mama mohom ne so ai. Na ba mo wahuri wagina pa so. Wato apramutu ma ne akrabo akam. Ene sei asiaketepe krape diskonkura wo dansa so. Mrs Rose Dia a wati ase dodo nam se frɛ no mama onya mfie aduowotwe akiri po baako 81 years of age. Ana wadane ato. Nananom mo ti ayipa so. Bretu abusu apanyini. Kofi Ajiman o dua pompo. Oba apanyini nana akosua ensafoa. Dua pompo ba apanyini. Nana akwasi amoa chidomhene no buam. Nana kwaku buache. Opanyini kwabna bio odumase. Eda Paul Badu CAC enobuam. Opanyini kwabna ajekum. Ane mpanifo aka nyina. Mrs Rose Dia nua oja na chiri. Ma Gloria adom se frɛ no anti awo. Akra enowo. Ne ho kani oja na chiri. Mr Kwaku Ajiman Dia ne dofo prekopa one ne konnakra na kodajan. E ma ne hyeni. Mrs Rose Dia e ma oja won chiri nie. Mrs Lucy Tonto, Mrs Vida Amponsa, Mr Peter Kindua, Mr Kennedy Dua, e ma ne nyina Germany ena omobo omobra. Na nanom oja won achi 11 dubaako. Na kanso afo no so baako. Na ye hu enhyehye nie. Nyame aduma 31st July 2026. Ye fiada abusua ade wonde hyeba behweba maso. Omagina so asire ne ho pe. Na de achi on the 1st August 2026. Abusua bebie wonde hye amunu so ama adofo ne agyanfo abehwe na ni achi. Na ebegina so ne ayawu fosom sonko ama no. Abusua firiwa amgwakope wonde hye krabre awoni nchi a ye dua mpompo. Abusua ba betenase 12 o'clock pepe na abusua atenase 6 o'clock pm na ye de sikasanom aba na wieye awo dua mpompo wa. Na de achi on the 2nd August 2026. Abusua de na asekwa koma twedi ampo nyankopon awo Church of Pentecost a wo dua mpompo 1 o'clock pepe na abusua atenase ade wonde hye sikasanom na ase na brempo ye twato ne nyina aba na wieye. We na bretuo abusua omo to nsa afre obi biara se meta wachi ma wonde hye nyame ato ne nsa afre no kwankwa gya ne nyina awie peye. Nhyira FM. Let's go!
The king is back and back for good. The king is back and back for good. So far pankrono omuti ofie kwanso mankranzo du jama ofie kwanso ofrinso ofie kwanso na twedi pa dometi ofie kwanso the boy smile wan fie ntu a obi antimi fie ntu ofie kwanso ye tiemo